Gasa, itibiyag. Mabangga ako! Ni Mario, nagdisgrasya! Tulungan mo ni Mario! Bakit? Pasensya ako man. Amok, naabay akas taunay aliday mo ita. Lakay, duwalaan alawas, sumre kang dagiti ubing iti pagadalan. Awan pa'y pulos tinagatang taabags kan notebooks da. Di ka madanakan. Kasaritak ti kapsat ko. Barang at damautang ko kan kuana. Tapno makagatang tamatan iti usarda. Lakay, mababain ako ni ti kabsat mo. Idi na disgrasya ka, isiw timulong ka data, aging gaan nakaruwar ka iti ospital. Oray siya ka mismo akabsat na. Kastaon ay matantibain ko kan kuana. Ang aman niya ngay nga rod. Sana bali. Apaman nga aging bagak. Bayadak ti utang ko kan kuana. Lakay, saan akas ka rin na ti panagimbag mo? Wen, amok day ta, Ira. Ngamad ng tulat ta. Jak lakit di itulo kakastuyak latan ngag nanayon. Nang runak at babatit pa'y dagitan nakta. Di ka madanagan, Lakay. Agsapul akon iti panggadak. Siyak mo ti manggad ita para kadatayo. Sikapay laang ti agyan dito'y balay. Apag iso ko, Mare. Hiring ti pagtrabakwak ita. Kasta ka di, Mare? Ay na, naimbaglakit din. Ang mabitlaan. Ni Rodel ti manager yu, san ka di? Wan, Mare. Iso ti agdama a manager mi. Padasa ma ti agaplay. Oh, ay, sige man nga rod ko, Mare. Ay na, makigidanak man nga rod kan ka inton bigat nga agpaili. Wan ngam ada ka din tanay siyo, ma'am? Ay, wala niya. Sana bale, tainak ag-print inton malam. Wan, Mare. Barang maawat ka ijay. Ay, sapay la kumare. Ay na, nagrigat ti agsapol iti panggadan. Kinapudno na. Diyak pa'y nakagatang iti aramatan dagiti anak mi inton umaya pa nagsisira. Ay, unay mo't nga minan at disgrasya niya. No saan kumaan na disgrasya nila kay mo, iso kumati agtrab-trabaho ita. Uwin nga rod, Mare. Sapay la tamaawatak iti pagtrab-trabahwam. Oh, Ira. Sigurado ka kadi akaba ilam tagtrabaho? Uwin, Sir Rodel. Nasayaat. Nabayagan nga gamam mo kami iti asawan. Iso apangasim. Sayaatan ti trabaho, ha? Ha? Ureg sa ludsud ka kadag iti agdamang agtrabaho ditoy. Adun tinikikat ko. Kapo iti kinakunang da. Ikarik, sir. Aramida ka na saya ti trabaho. Okay. Namnamang data, Ira. Uwan, sir. Intun bigat, mangrugin ti training mo. Pitungal daw ti training mo. Ken, kumusta tinagmalam mo iti trabaho, bakit? Ay, makapasin na. Ay, lakay. Narigat ka diti trabaho ngayon tad ni Rodel ka? Saan mo na narigat, lakay? Nalakalaang ti trabaho nga intid na kanyak. Iso na laang ta makapadanag. Anyat kahit mo asawin? Istrikto unay ni Sir Rodel. No, adda ngamin agkamali a katrabahwak, bugkawan na adagos. Anya? Saan mo pa yung makasaritay tinasayaat? Pasig a binubugkaw.
Oo na yan, Rodel. Talagang awan nagbaliwan na. Manipod iding haging gaita. Kas jelat ati ugali na. Anay ko. Ngam amom lakay, nakabut-butang ti agkamali iti trabaho mi. Posible ngamin nga aramiden namot kanyak ter aramiden na iti katrabaho wak no bilang laon. Anay ko. Bakit? Kita ma. No saan mo akabalan? Mangsapul ka lang ito sa balay, Juan. Adupay dita. Lakit din nagagit kang hagsapol. Ngam tikas tang awantal na ti panunot mo. Tunggal adda kay ti trabaho. Bakit? Ay, una yung tikas to eh. Talaga saan na makawaawat na diya babae ah? Mabitla ang sa Rodel. Asino ka diti bagbagayo? Asino pa'y kuma? Kat may salaang matisaan ang makaawat dito yung opisina. Dayjay nga Ira! Anya? Maminsan pa ya. Wen, maminsan pa eh. Talaga nga ikata kung dayjay ang babae. Palpak ti trabaho na! Sir, kaasimat no bilang laang. Kasapulan ni Ira ti trabaho. Nang runang kat saan pa makatrabaho ti asawa na. Gapo iti pa nakadisgrasya na. Mangsapol iti sa bali at trabaho. Diyak kaya ti trabaho na. Puro palpak! Awan lat nagdumaan da iti asawa na. Naipagangan, tanang disgrasya iti motorsiklo na. Gan ibagam man ken ko na, no sumangpat inton bigat. Ag diretso iti office ko, ha? Sige, sir. Ay, lawlawan kun anang hire ken ko na. Salpag kiti. Sir Rodel, pangasim ko ma. Di na kumamot ikatan iti trabaho. Pasensya ka, Naira. Ngamjak kaya ti trabaho. Pasik apalpak. Awan pa'y nasayaat. Sir, aklo nagmaddag iti kamalik. Kat, ikari ka sana na maulit pa'y. Pudno ang nagtraining ak iti manungal daw. Ngam, jaklat na maliklikan ti agkamali iti panagtrabaho, sir. Pasensya kan. Ngam inton maalam ti sweldom inton katapusan. Di kan sumsumrek pa'y. Desisyon ko na ita. Ngam, sir, masapol ko ti trabaho. Nang runa itatawan trabaho ti asawak. Awan pangalaak iti pakan ko kadagiti anak mi. Nang runa iti agas ti asawak, Awan sir. bibiyang ko iti dayta. Saan ang makibiyang ti kumpanya no anyaman ti parikot yung agasawa? Naawatam? Sir Rodel, masika kumamot kanyak. Nanas kan nga pa rin tumangag titi sangwanam. Dinaklaan ko maikatan, aramidek. Jak kaya ti adu pa ya drama. Ala, agsublikan ni ti trabaho. Ngam tandaan ng timbagak. Maudin alawas mo ita. Anya? Inikat mo ni Ira iti trabaho, anak ko? Wantatang, kasanumot ngamin. Pasigapalpak ti trabaho na. Ay unay kan anak. Di ka lang naasyan kan kuana. Ison ti tumaktakder nga ama ken ina kadag iti duwa nga anak da. San kat nga ron ang makatrabaho ti asawa na? Awan bibiyang ko iti dayta tatang. Siyak ti manager. Iso asyak ti masurot. Anya? Jak kaya ti trabahador asaan ang makaawawat. Kaski ni Ira. Rodel, anak ko. Normal ti agkamali iti trabaho. Taamin tayaw. No agdadamo iti may sa apanggedan. Saan mo't adagdagos kat analaingayn anak? Manon abulan nga agtrab-trabaho iti kumpanya. Ngam isulat ta nga iso. Awan nagbaliwan ti trabaho na. Palpak ditoy, palpak ijay. Pasig ka palpak. Anya pa'y ngay. Ikata ka talaga ah. Anak ko, nakababain mo't May salang a barangay tayan tayo. Di ka amaw iti sumarsarunong al-al daw. Ang mga noaddan tumasapul mo kadakwada. Tatang, anya ngay kumatimasapul ko kadakwada. Manager kiti may sa akumpanya. Kumpara kadakwada nga agasawa, awan mabalinda. Ang mga no isudan to ti adda masapul na kanyak. Buutam, tatang.
Among kumare, Jack pulos ni namnama ang maaramid ni Sir Rodel kan katikas jay. Anya ngay nga rod, mare. Talaga akasta. Ay, unay ni Sir Rodel, ngam sa bagay. Saan laang asika tinagaramida na iti kasta? Uray dagiti daduma nagtrabaho idi. Kastamot laang tinaramid na. Basit lang akamali, adon nga kakasakit asaot ibagbagana. Nagpakaasi akpay kan kwa na, mare. Ang amawan lata. Imbagak pa'y nga rod kan kwa na. Ano kasapulan nga agparintong mga itisangwanan na. Di nakla ko maikikatan nga amawan lata. Bayamon kumare, mangsapol ka laang iti sabali apang gedam. Ado pa'y dita. Kan may sa, ado mati amom atrabaho, saan ka di? Sa bagay mo't kit di Pasensya kan mare Siyak pa'y mo tinang irekomendakan ka iti trabaho. Awan day jay, mare. Ada siguro napimpinta sa trabaho para kanya. Anya, agaplay ka nga agabroad, anak ko. Uwan ko mananang. Isulaangan tilas nga opsyon ko. Timapan mangged ijay abroad. Anya, kinapudno na nanang, nagaplaya kon. Rinugya kon tinangilakad iti papeles ko. Ha? Adamot ni Daniela mang tulong kanyak nanang. Nagaplaya kon kas caregiver ijay Canada. Mala, kano pagayatan ni Apo, ituloy mo, anak ko. Napigsaak pa'y mo't ang mga sikaso kadagiti anak yaw no bilang laang. Pakairamanan ti asawam. Agyaman ako na inanang. Kas lang amin mabuteng ako nga agtrabaho dito'y lugar tayo. Mabuteng ako na maikat manen iti trabaho akas iti naramid ni Sir Rodel kanyak. Anya, owen nanang. Igaid ko ti agtrabaho nanang. Kaya't ko nga ipakita ken kwa na. Saan apukaw ti panangikat na kanyak iti trabaho. Ayra, anak ko. Owen nanang. Blessing para kanyak tinaramid na. Gaputa ad-adda anak karitak ang mga ramid kadagiti banag. Nga idi, katjak maaramid. Kas ko maititured ko ita ang mapanagtrabaho ijay Canada. Amok ang mabayaga nga gimbagbakat. Gapu iti pan nakaaksidente kiti motorsiklo. Ngam igarit nga aramidag amin nakabaglak. Tapno darasak nga umimbag. Agyamanak no kastalakay. Ay, Tulungam ko matibagim. At tinulong ta. uwan bakit? Manulangan nga daw. Flight mo matan, Ira. Uwan nga rod lakay. Anay ko. Nagdagsan tiriknak apo manaw. Angam, ikarkararag ko ang mabaulak amin para iti pamilya. No saan ako man na disgrasya? Saan ko man na masapol nga umadayo ka? Amom lakay. Everything happens for a reason nga kunada. Amok, karit da ito'y itibiyagta. Dito'y ta makita ti kinatibkerta lakay. Ira, No idi, kat ado dagiti banag adyak maaramid. Ang gapo iti napasamaken ka. Nakitak iti bagik no kasanoak nga agbalin a naturen. Lakit ti pagsayaatan, saan ka di? agan anad ka kumayjay Canada bakit? Anadan ti bagim. Tay sulayang dahi ta ti puunam iti papan mo ijay. Wen, lakay. Kat kastamat ken ka. An nadamot ti bagim. Ada ni nanang ang katulungan pay laeng. Ket saan nyo kumaabaybayan dagiti ubing?
Ay na, lima pa'y laang abulan ni Ira iti Canada nga makaipaupawitan iti kwarta. Wan nga rod nanang. Naimbang lakit din. Tanagsingpot tinagbalin abos na ijay. Sapay la kumatag tultuloy ti kinasingput da kenkwana. Wan nga rod nanang. Ayon gayam. Da kayon timapan mangi-withdraw iti kwarta nga impawit na. Ha? Medyo dakkel mo't agataday dyan nanang. Kana sa una gayam kanyak iti na minsan nga imawag. Parugyan na kanon nga ipasimpada ito'y balay. Uwan anak ko. Mayat da ita. Ano sa nyo kumapailangan da kayo ti rumwar ang mga sikaso iti amin. No bilang laang nanang. Halawan, awan parikot iti da ita anak ko. Oh, kumusta kan, kumare? Kastilat ta, kumare. Ay, naimbag ka pa itong madanin na malpas ti balay nga ipapaaramid mo. Ay, uwan mare. Kasi ni Apo, mayat ti sweldok dito'y pagtrabaho kita. Panagkunak nga rod kat, agsubliak pa'y kalpasan ti pinirma ka kontrata, mare. Ay, katwan amare. Lagi di mayat ti asawa, iti dayta desisyon mo. Uwan nga rod, mare. Ay, uwan gayam. Plano mi nga agasawa, kalpasan ti ipapaaramid ko abalay. Rugyak mo ti negosyo mi. Apag iso naimbagan mo ti asawa. Kasta ka di, mare. Ay, katwan Wan man. Rugya mong ti agnegosyo. Talaan na kagtrabaho kan ka. Pangasim, mare. Ha? Apay, mare. Apay di tayan ni Sir Rodel. Nauma, kanabanog ako na mga awat iti ugali na, mare. Kinapudno na, no adala ko masabali mabalin ko pagtrabahuan. Ay na, nabayagan na pimanawak ijay. Anya? Iso ano mga ipatakdar ka man iti negosyong. Alaan na kun, tapno makapanawak mo dun ka ni Sir Rodel. Ah? Kasta ka di? O sige, sikati makaam mo, mare. Anya, ag-resign ka? Anya't makagapo. Amumat na narigat aghayr iti tao ita. Amok da ita, sir. Ngamadang kami sa bali pagtrabaho akon. Anya? Amang ano saan niyo pa nga among adan negosyo ni Ira ita? Ha? Bukod na negosyo dayjay, sir. Maayat anak mo gaputa agtrabaho akon kankwana. Masiguradok adakdakkel ti sweldo kan nasingpot ti akin kukwa. Kwa. Dakkel ngamin ti sweldo ni Ira ijay Canada. Iso nakaipatakdar mo iti kapkap na kanda balay, kan nakairugi mo iti bukod na negosyo, Sir Rodel. Kasla jackpot yan ang makairugi day nga ayra iti negosyo na. Ha? Posible ang mapasamak da ita. Gaputa dakkel ti sweldo ti caregiver iti Canada anak ko. Uray pa'y tatang. Sana kaskarina ti mangrugi iti negosyo ita. Anya? Sakto pa'y ang manager iti may sa akumpanya. Kat jak makairugi iti bukod na negosyo. Nakunam da ita, tano mabalin. Saan mo akayat ti maartapan anak ko? Tatang, Saan mo lang amin ang maakseptar? At itao na minsan mo nga inikat iti trabaho. Gapulaang iti kinangato ti panagkitam iti bagem. Kat asinsado itan. Iso aday ita ti imulam iti panunot mo anak ko. Saan ka nalaka nga agibat iti sao? Gapulaang tanangat ngato ti posisyon mo. Gaputa saan mo nga ammo ti mapasamak iti sumaruno at tsimpaw anak ko. Lakay, nakaragragsa ka kita. Bakit? Saan lang aga po iti amin na naipundar ko, no di kat gapo iti panagimpag mo. Kasta ako med bakit? Naragsakak med. Gaputa matulungan ka mo iti negosyo. Wen lakay, kat agtinulong ta. Ngam, iti maudi pa yagundaway, agsubliak pa ijay Canada, para iti maudi a kontratak. Di ka madanagan, tauray awanak, matulungan ka latta. Ha?
Sana bale. Malaksid kin ni Mari Tricia. At dapat ti upat ako kumarek ang nakasarita ko nga agtrabaho kada talakay. O sige, no tayo tati ko nam. Suportaran ka, bakay. Da kayo mat gayam ti masabat ko sa Rodel. Nagsapa kayo maten? Ira? Wen, siyak nga rod, sir. Kumusta kayo maten? Manumot tatawan na saan kayo nakita, Kwa? Sir, amang ano at the time yung intong bigat. Iso nga min ti grand opening ti negosyo may iti asawak. Kat imbitaran kayo kuma. Anya? Kasi ni Apo, inturong nak iti nasaya at agasat iti biyag. Iso dakla pagyamanak ti panangikat mo idi kanyak iti trabaho, sir. Iso dadya ti nagbalin akarit iti biyag ko. Tapno ad-adapay ang makaritak nga agtrabaho iti napimpintas ken dakdakkel ti sweldo. Ira? Aging kagaya mi takat manager kayo pa lang, sir. Ang siya sana ka manager ita. Siya ti owner, Sir Rodel. Tipan nakaikat ko iti trabaho. Ket sana kaya ta sa wenday ta nga awanan tinamnama ang mapapintas ti biyag ko. Wenno agnanayonen nga agrigat, sir. Numaminsan, isu ti wagas. Tapno makarit tayo nga agtrabaho. Tapmo napimpintas ti biyag tayo, Sir Rodel. No maminsan, dumtang tayo iti punto iti biyag nga awanan kan maidown tayo iti kastaunay. Ngam saan tayo kumaamapukawan iti namnama. Isu kumati agbalin akarit kada tayo tapnod addapay nga aggagat tayo nga agtrabaho. Iti kasta kat mapapintas ti masakbayan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyag. Insurat ti pagayam yo, Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Gasa, itibiyag. Nyawanan bayan! Huston, nakababayin ka dagiti at dati paradaan ti tricycle. Oh! Apa kita anak! Sika! Ha? May sakamat! Ulbad kayo lalaki! Hala, dahil ti ababay, tila iramraman mo. Manong, dahil ti mapan? Wanading. Shakti driver. Malaalan, sumrakan, Emma. Papanan tayo kati ading. Ijeman Public Market, mabalin manong? Ay, wana ading. O sige, sumarak ka maten. Ulbad kayo lalaki! Ay na. Bagtit nga to dahil ti babae. Sayang. Nagpintas pa yung mat. Bro, napanan na kita ipasahiros mo. EJ Public Market pare. Anya? Agsangsangit mo't yamay sa. Sapay nagpintas ka. Ngarod ah. Makigkigtutak. Tanong ko nga, agpukpuk ka iti dalan. Kanayon na nga ibaga. Ti, ulbod kayo lalaki. Ang kunanakit di. Ang mga nulino ko damal. Siguro ah. Nga mamang pare. Sa nga gasot tinted da. Idi isupyak ko man. Saan ganun? Oh. Ha? Ay, mayat nga rod Agpa-soft drink sa kang roda na. Si Kamat. Naglaing ka ako, Mikil. No si Katagswerte, di ka pa'y mangiparaman mat. Sumarding ka man. Agpa'y sumat. Masika ti ka na ang agsuswerte. Sa bali lang aming kati nasingpot. Ha? Nasingpot lang nga rodan, gwapo pa di ba? Ay,
Uray anyat panang pasablog mo kanyak. Di ka ikan iti soft drinks mo. Eh, di ka lamas yan, mat. Painumot ada giti mawaw. Yun pa'y binamanok, bro. Sige, mata na. Nagpudutan ni. Daga. Sige. Wen, ala, mapantan di ta store. Ta ilibre ka man lang iti merienda. Ne, di matagsang-sangit na naitulod ko iti dayto eh. Iso ti adda iti igit ti kalsada. Pay man tapos inaan. Nagpara man. Papanan nyo, miss? Iji plaza, Manong. Oo, sige. Iji nga taplasa nga trabaho. Nagpintas. Ay, Simple mabita, pa. Manong. Pakisardan mo pa dita, tadadagasan. Op. Uray nakbit, Alaak lang tay bagahik dita balay. Ne. Simrik matlatan di tawalay. Hoy, di naklagdan! Bumano ako dito yung pirgo balayan! Na, anya nga tati mapaspasamak di ta simrikan na. Nung una ka saan ka pumanaw? Saan ka pumanaw? Di naklagdan! Awan sirbi na agdan nata pa ito bumano ako lang! Anya nga tanti mapaspasamak. Ha, pinaltugan ng samatan. Ay, pumanawak dito yan. Kitakom! Pinatugan ng tinasawag! Tulungan na! Dara-dara ti babae arumor ti balay. Ay, maaya ko dito balayaw. Taa kaya't kumanante ang kitaw kan ka ititulong. Natiliwan ni Nardeng. Katinton lunis mananti, bista ti kaso na. Anyarot ti maitulong ko, ma'am. Si kalaan tinakakita iti napasamak. Kat no mabalin, si kati agbalin, asaksi. Ha? Saan nga ta delikado day ta, ma'am? Ay, pangasim ka di Tapno may paya, iti hustisya tinapasamak iti anak ko. Wengayam. Kumusta ngayon ti anak yo? Nasaya at mutan. Medyo pilay-pilay na langan, ti tama, iti lupuna. Kaasim at ti anak yo. Day tangarod. Adada na nakakaasi, no saan na may payan iti hustisya, tinapasamak kan kuana. Ganit no saan na may darom da niya lalaki. Adan tumanan diti ruwar amang riribok iti anak ko. Oh. Ay, maasi ka kumamot iti anak ko, Barok. Agtistigo ka kuma. O sige na. Umayak inton mabista ti umuna akaso. Ket ibagak tinakitak. Agyaman na kiti pa ng sarungkar mo kanyak, Manong Mon. Awan anyaman na. Kaya't ka lang kumustaan. Eh, sa anak pa'y nga okay. Sa anak pa'y launay ang makapag na. Sana bale. Makapagnakan tumatlaeng. Kaya nagyaman ka, ha? Talo po lang ti pinaltugan ti awanan ba na lalaki. Wen nga, Rod. Kaya di ka madanagan. Natiliwan dahi ang lalaki. Barumbado talaga na di ang lalaki. Nadagsan ti basol na. Malaksi di ti frustrated murder. At dapat ti saan na lisensyado apaltog na. Iso ti maikasumatlaeng kan ko na. Bro, nadamag mo. Tiyan niya, bro. Sus, ag dinamag mo ti pan nakakita mi ti naramid ti kalibin ni Emma, ti ta barangay San Pedro. Anya? Delikado kan samot pare. Ngamin, at akanumat pang tadaya karding. Nang runay ta. Talagang awan lusot na iti kaso na. Amon, bro. Makonsensya ak iti kinasarita nakti ina ni Emma. Iso makamudinan. Ha? Nasaysaya at matkit di Numabalod dahi ang lalaki. So nga rod.
Grabe mat nga minti naramid na kini Emma. Sigud kay mapusar da jay. Iso siguro akad ni Emma apanawan ide. Maduktalan na akas jay gayam ti modus ti kalibin na. Uray gayam saan ako niyag testigo pa eh. Kat mabalod lat taday jay atao. Agyaman na kiti padagtistigom amon. Jak to makasubsubad iti dayta akin na imbag mo. Awan anyaman na. Inaramid ko lang ti rumbeng. Tapno agnakam dagiti kasken ni Karding. Emma, rumor ka. At day bagakkan ka. Emma, ay-ayatin ka. Amom dayta. Hoy, si ka lalaki nga ginlalaing. At tantual tamo kanyak. Anya? Saan ka mabutang iti pangtam? Uray, tanang nagdagiti pulis sa gwardya. Nakaposas ka lang arudan. Natangsit ka pailaeng. Anya, imbes ko mga agbaliw ka. Ngam saan? Iso nga ipablatter ko day tapang tam kanyak. Nagpatinggamot lang ti kinadakas mo, Karding. Katsapay lang ko matagbaliw ka matan. Ay sir, paano yun day ta demonyo? Isubliyo ni di pagbaludan na kay batugan na. Ginok mo yun! Si kamat mo, nakong, sumrek ka ah. Agyaman nana. Adda ka din ni Emma? Ay, napanijay ile. Adya ka no gatangan na. Kasta? Importante ka de, ti gagaram kan ko ana. Kwa? Itay pa'y arimorday jay. Nalabit, dandanin sumangpet. Nana. No, saan ka lakit ding agap apura, uraye mon. Ay, mabitla ang tayo nakita ano naluton tayo ka anak jay pansit lututun na. Pangururayam ka ni Emma. Kababain samot na nana. Ay, di kag babain barok. Ay, sakit di ati, mababain kan kakit. Agyaman akmanan Adon, tinaitulong mo, di kakaiso na nga anak ko. Awan day jay nana. Inaramid ko lang ti rumbeng. Nana, awan ka diti nasasao ni Emma kada kayo? Nasasao nga anya. Kwa? Paspasyarik ti anak yo, Taan niya. Nabayagan day ti amarikrik na ken kwa na, nana. Ang mabainak laeng. Amangan no, kunaan na lang agun-gundawayak. Anya nga minday taaya barok. Mabalin ama amwak. Ay ayatak ti anak yo, nana. Kat no bilang ta dapan na kay karkarito mo. Kat numabalin lang, nana. Anya day taaya. Ay, umuhon maawatak. Day talaga yam. Kat anya pa'y nga rod ti aramidon na. Alabay kasaritak to di anak ko. Taawanin ti ado arason. Aklunan nakakit din. Naimbaglakit din. Mabitla ang barok Tainak man mangalay ti meriendaan ta. Nasaysaya at no da pagsarsaritaan ta. Adamot meriendaan ta. Di ka kumangbaling na maang. Amo mga adang kinalibin ko. Saan at tinapalabas mo tinapatid kanya? Ngamkit di. Ti marikrik na. Kan tuipit-pitik tuy puso. Talaga? Wen, Emma. Mariknak nga agayatak ken ka. Italayang ang nakariknak iti kastoy. Para iti may sa babae. Anya? Day tatipod no. Awan makunaken ka. Ngam, ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot. Wano mang tingiting iti riknak. Emma. Mas dawak lang. Nagado ti sabali kan mas maikarikan ka. Pudno day ta. Ngam,
Narigat niya ilawlawag. Nalapit. Talaga sikat na ikari. Para kanya. Anyan? Siguro. Talaga akasta. Nudumtang ni Ayat. No kasta, nagrayo kan ni Mon. Una nang. Idi pa ilanadlaw ko. Kan amom. Imbaga na amis mo kanyak. Nakitak mata na singput ni Mon. Ngaman niya. Saan nga tanga asilaang tinangiduron kan kwa nang agayat kanyak nanang? Pagkunaan mo titikas ta. Ada ngamin pa nagduadok nanang. Ngamin, nagadaw ti adama ikarikan kwa na. Nga maapaya kas kanyak pailaang. Kas kanyak kasubsobra. Anak, no ayat ti agari. Saan anapatag ti kasasaat ti may sa tao. Nanang, saan ka nga idurduron kan kwa na? Nga makitak anatalgad ti biyag mo kan kwa na. Nataltalgad, ngam dayjay akarding. Ay, nabayagan na sa nagpasyar ni Mon. Kan damag may pimanawan dito eh. Apay nga ta. Ni. Bro! Nasaya tadakan. Nasaya rin nagpaiso. No, kastaan nakasunglasses kalata. Apay ka di bro. Sibsibot lakit di dagiti talo alalaki. Birbirokan da ka. Kan karakar na dagiti garaw da. Naimbag na naawatan mo dagiti kakadwata at drivers. Idi sininyasa kita. Imbaga kadagiya lalaki. Anabayagan na saan ka nagpasada. Idi kuan pimanaw da madlangan. Ruwagan anad ka. Kan numabalin. Naglaylo ka pa ilaan. Ay narigatan. Mangliklik ka langan. Ang mga nudaytan ti pangtaday dia kalib-in partner ni Emma ngay bagbagam. Agyaman na kitipat ng isakit yung kanya kalan. Wan, amo kong ti aramidak. Anya? Talaga asan latang agsardang da dya sa iro Sabagay, awan matkit titi pagdanagak. Baro akmat. Ha? Ulila akmat na nadamang. Iso adyak kabutang timatay. Anya? Kasan naman ako? Uray, tako namat friend lang ti pangibilangam kanya. Di, nukas pangarigan tamatayak. Ipurwakan naknulatan iti petalo ti sabong. Anya? Ay, diyak ipalubos. Amom, no talaga nga orasan ti ipapatay mo. Pangasim. San mo nabaliksan mo? Diyak kayo tadanggan da ito. Narakop nakmatan. Diyak kaya't nga iti may kadwagon daway. Mapukaw ko ti ayat. Kaya't mo asawan? Wen, aklo ni kung ta ayat mo. Ay ayatan kamot mo. Agyaman na, Emma. Kasan tinapalabas ko? Mga naisunto ti... Di mon baliksan pa eh. Inayat ka. Karaman, tinapalabas mo. No asino ka iti umunapan nakakita. Day tamat nan tinangrugyan day taan na sinaw apan nagayat ko ken ka. Agyaman mo. Emma. Ikarik. Ituloy ko ti agadal. Ngamin addakan nga inspirasyon ko. Agyaman ako, Emma. Tay, kiss ko nga roden, Anya? Sakto mo na nga. Ay, asan na mabalin, Adamot pride ko, oray kaskasan, kastagayam, Sige, agsagana ka nga roden.
Ay, Emma, umay mo na alaan to'y naluto adikat dito. Itag merinda kayo. Ay, ninanang. Mabit lang Ay, banak ninanang di kusina. Inakalahan ti merienda ato. Agyaman na ka. Nobyak matlahingan ni Emma. Anyaman dagiti panubok adumteng. No dumteng wano sumangbay tinadarisay nga ayat. Awan ti makaati pa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan ni tibiyag. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot ko na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa, itibiyag. Adala ko pa nakabalin na saan ko akayat nga gabrod ka. Para iti anak ta, kan nagitagbalintupay nga anak ta taramidek. Ken amom, dahito'y kat sakripisyo para iti pamilya. Haiso anya nga rod. Awan mo't maramida kun ata nakasaganan ti amin para iti panagabron mo, kan panag-flight mo. San ka ngagdanag? Oray kat advance mo tante technology. Makapaginawag ta ken nag-video call baba ni ti cellphone. Wen mo't kit di ngam sabali lang nadakalatay ti sibay mi iti anak ta. Ipturan ta tiliw tangi. Agan-anad ka nga rod ani. O siyempre, kan oray da kayo mat. Aywanam ko mati anak ta. Ay, napintas man ti plano ti asawa may ti adayuna. Wen matkit di ananang nagrigat ti agiin na dayo. Ay kat ano sa nyo no kaya't yo sumaya at tibiyag yo. Ay nga ron nga kasta talaga. Kat si kamat, kita no kasanumot ang makaimpod ka. Tapno maurnong mo ti sweldo ti asawam. Para dahi tayo ti masakbayan ti anak yo, kan agbalinto pa yung anak yo. Uwin ka ti. Saan mo atultuladan, dagiti daduma abarayo boy. Gaputa adda iti abroad ti asawa da. Amok day ta, nanang. Nasaya at no kasta. Amangan no adan tukit di bagbaga ti asawam, no pulos ngawan urnong mau. Hello, honey. O, anya. Nawat mo lang tayong padalak. Nawat kon. Nag-grocery pa ti dadtuman Yamatan. San mo man lang ang pakaamumot na awat mo gaya man. Ay, napasensyakan. Tanawan mo titi panunod kon. Nay, san mo aliplipatan ti mangilasin iti inayon mo iti savings ta? Wen ka di. Ngam kinisayak pa ilaang ti deposit ko. Tagimmatang kami titi usaran ti anak ta. Nay, apay ka no, sobra dyan padalak. Ta ako adaman gatangi mo na sa bali. Kat sana makisayan na ito savings ta. At na ngamin nag-sale si Jemol. Kat dakal ti discount na. Iso agim matang amadto na, iti para iti bagik. Mayam, sukatak to, ito na damabati dito'y kwarta. Mayamon. Nayunak tulangan ti padalak no sumaruno. Tamasukatan dyan, kisay mo. O sige, agyaman na kaano mawatam. Saan ka ba't ngayong imutan? Kitam kumamot at agpay iti masangwanan. Nangro na iti para iti anak ta. Kanda iti agbalinto pa yung anak ta. Wen, saan ka kading agdanag? Nalangarudan. Baliwak tumanan iti umawag. Oras na maturog ka. Ta dapay masapa sa rekointon bigat. Bye. Bye. Ayan niya, matan. Ninayunak lang arudan timpatulod ko. Kinisaya na pa'y lang ti pang savings mi iti bangko. Paya na kami suot ka madandita si kaane. Lep-lep pa sila nagsarita di asawa. Masurunak nga ro di manugang niyo. Na, apay, kinisayak laang di pang savings mi. At dakit din na sa una. Apay nga mi na kinisayam.
Inggatang kumot nga ron iti usarak. Iso daytan tay ibagbagak, anak ko. Panunutin mo't ati rigrigat di asawa mga agbirbiro ka di abroad. No saan laki ti akasapulan unay, bay amon. Anya, paidamak ki din ti bagbagik. Sa anak man lang gumatang mat, ti para kanyak. Ay, sana mabalin na. Manang, inyik ka din ni Anjay Korta para kada tatang kananang? Saan pa'y mo't ading? Apay nagpatulod ka na ya? Wen, hindi pala na minsan nga yung padalak. Imbilin ko pa nga ito na adagos. Ta, paggatang da iti agas da. Awan pa'y mat. Saan pa'y ngay may diti balay? Kung nakarod no saan ka pa'y nagpatulod, iso asyak pa'y lang tigim matang iti agas da. Nay, pa di pala imay. Ang mga noon ti pangibat yan na ijay anak niya. Bayam ta ibagak no awaga manin. Ading, saan mo kumadaksan ngam? Ado ti mang mangagmiya sa usao, maipapan kini bakit mo, kadagit yun napalpalabas ngal daw. Anya mananday tayo. Oh, pasig at chismusa kami ti tattao di tayan tayo. Sa nariga tapat yan. Wan matkit di paliiwom latta ni bakit mo tan narigat ti agsao. Nang runa ta saan kumot anapanak na kandagit ibagbaga ti kaaruba. Oh, sige. Panangisakit kan kaday ti takabsat kakat nga ron. Kan saan kumot apanang dadal iti asawam. Pakpakaunan ka laang tapno awan do ti pang babalawam kanyak. Kada kami a pamilyam. Manang, Malangarod. Agyaman na kitiawag mo Agan-anad ka kumadita. Bye! bye. Ay, naititirikat na ita. Maramid nga tati asawak ti manglipot kanya. Adan madilaw, ti manugang mo, iti anak ta, damaso, lakay. Bagbagaam nga minian Ay, binagbaga ako. Agam ko na anamat, nga awan lakot ti parakan ko anan. Sana dakers, nulakit di takasapulan na unay. Ang no pagarjawd, kitaan namat basit Sakot, adda pa'y maipalpala paayag kanyak, amadi nga aramid nan. Day ti dakes na ita. Ay, uwin nga rod. Iso bagbagaam. No kumata si kaamat, timang patigmaan mo namang bagbagakan ko ana. Tabarang no si kakit di mo tidenggan na. Bayam, takasaritak tungarot. Apay, tatang. At nga min na ibaga ni nanang mo kanyak. Kat putno ka de. Nga, anya. Saan mo ko mga ibabain ti pamilya tayo? Kang runaan ti asawam. Anya ka din ti kastang ibagbagayo, tatang. Malaksid iti kinabarayuboy mo. At dadaka sa sayang guseng maipapankan ka. Anya? Ulitek, anak. Saan mo ko mga ibabain ti pamilya tayo? Kasanon ngay, no? Makadanon ka ni Dani. Yadda sa baling araramidam. Ha? Asus, awan madingar aramidak, tatang. Chismis laang dayta. Pare, kumusta kayo gayam kinibakit mo nga Nasayad man pare. Oh, apay ta nadamag mo. Kunaklaang Awan gayam. Nakitam ka di dagitay post ijay Facebook. Dagiti kaklase tayo di high school. Agagayam ni bakit mo. San bay balit? Sa hanap man kami nga. Una Facebook. Sana ka mahilig. Messenger la ti luklukatak. Apay ka di? Ko pare. Sigalat ng timang kita. Narigat mo't agapo kanyak. Ang mga sa bali lang di pa nagkitak dagiti litrato da ijay. Nay. Kaslad da sa balik kahit mga asawa ni Timbaga ma. Isungarod ako asikalat ng timang kita pare. Tamangan saklaeng tinagbidot.
Dahil mo ti account ni bakit ko awan mo ti naipos sa baro, ijay Facebook na. Biro kam ngamin ajay nagan je best friend tayo, ta iso tinang i-post. Nadlaw ko asaan na nakatag ni bakit mo. O sige pare, rumuwarak pa ha? Sige pare. Ti bagbagan isam. Kita man ngagpaiso ti bagbagana. Aw-aw isendak dagiti gagayam ko amapan agpasyara di kandon nanang. Iso da kayo man pa ilang ti makaamo kay ni John. Anya, saan ka di ako namgagurigaw? Pinagtumar ko ni ti hagas kat sumaysaya at matuntirik nana. Ay, anyan da ito ang aramidem an. Numaamuan ti asawam. Anya lang ti masauna. Agpakada akmat lang kan kwa na. Binalaagan na kan ti amab ha. Saan mo ko maliplipatan da jay? Adan ayaman ti aramidak tapno kastati ko nayo. Awan mo ta. Nasaya at lahat. Napundong awan. Saan ang matagtagarin ni tatang mo? Ngem, no isot makaungat. Amangan numakabil na ka. Apay nga imawag ka, ading. Kumanang, kumusta ko madananang kantatang? Nasaya at damutlat ta. Imawag ka mutlaangan, kat namagak man no nakasarita mutlaang ni bakit mo. Awa mo ti rumpang pagsaritaan mi. May sabay. Nagpakada kanya ka mapan kano lawag, kadagiti ka klase na mapanda kano. Nasaya at nga rod impakada na kan kadayta. Imbag man ta pinalubosam. Awan rumpang pakadanagak manang. Ta best friend naman ti kadwana. Ni Melba. Best friend? Kat no nasabat ko itay, tanapanak ijayan da katugangam. Anya? May sapay, kunani katugangam, ani Kirby tinang sukon kan kwa na idi kalman. Nabayag da kanon amadmadlaw, akanayon na akadwa ti gayem mo. Sige, kastapay. Agyaman aktiyawag mo ha? Uwan manang. O sige. Bye. Pudno ka diti nakita kiti Facebook. Kapaminduan nga danay baga ni manang. Maramid nga tanian ti manglipot kanya. Tatang, pagawanan da ko mo. Kastamlatan. Anya pa itatirupang nga isarag mo iti asawa, ha? Kadagiti nakaikamangam. Ganitito. Mangibabain ka. Tatang. Patsag, may danon lakit ni daytoy nang runakit saan mo ang mailamang tasikog mo. Idi pailang adil-dilawag ti panaglukmag mo. Kunaklano boyong mo, ganti ka na na panagbadom iti nalawlaw. Tagayam, at dailamlamang mo, ay mangibabain ka talaga. Ay, mababain kami launa yun itinapasamak. Nabayagan nga da na idandanon kada kami nana. Saan mi nga inkaskaso? Kan saan mi nga indandanon iti kabsat ko, tamang ano anya pa iti aramidan na. Kat adapay mo't nga rod ijada yo. Ay, day tangarod kat. Anya laangan ti masauna. Anya laangan ti riknada, no masangputan na amasikog ti asawa na. Uno, duanton ti anak da. Kani anay. Nana. Ay, anyan tulangatan ti masauna ka na kami mat. Awan rupa men, ngay sarang mikan kwa na. Pare, busy kan sa dita Facebook mo ah. Si kamat gayam pare. Nabayag kan, di talikod ah. Kasangsangpad ko lang. Yung babay kasla nakigdot ka. Ha? Saan pare? Kwa, dalang nakita kiti Facebook. Anya ka di day tata, indulin mo pa ita cellphone mo. Ah? Kita man barit
Duwata mo ta makigtot no bilang. Saanan pare? Mga no, saan mo ang magustuhan? Itagad din. Kaslata mo lasan nga gayaman. Oh. Kunak nga minasaan mo nakitaan pare. O anya pare. Naknak kan? Dagiti ako ng bain. Ibipay lang amin nga ibagbagakkan ka. Nakita ki din timbagam kanyak may papaniti na ipo sa ladawan. Nga magtalir ka kami ni tasawak. Amang ano gagangay lang daya kinadagkad na. Kat? Anya nga ro ti plano mita pare. Agpakada ka ni boss. Barang palubusan nak. Ngam pare ha. No anyaman ti matakwatam. Tanang lang ha. Liklikam ko mati makaaramid iti dakes. Tasikamat lang ti kakaasi iti udi na. Dan, adda ka? Pudno gayam tinadoktalak. Nay, kilaat man ti sasamput mo, Barok. Nanang. Anyo ti kayat asawan da ito eh. Dan, Anak, kaya't mingay baga kumakan ka, nagpakpakaas ito'y asawam nga isuti mangipod no kan ka iti amin. San ko pulos namnaman na maramid mo da ito yan. Ingkadeng ko alipatak amin at natakwatak ngay naramid mo. Ngam da ito iti maitmatanga kita. San kun nga mo? Dan, denggan na kumapay. Sige. Agawid akpay lang kadatatang. Taang mga nun niya ti maaramid kuging ka. Pangawanan na kumahay ti nagbindotak. Agbababawi ak. Agbababawi ak ti tinaramid ko. Awanan ti maaramid ti panagbabawim. Inan anusak ti medayo kada kayo. Tapnosan kayong agrigat. Ngam anya tin subad mo. Awan ti may bagakan ka. Tawanan ti rupa ka may parang kukan ka gapoy tinaramid ko. San mula na panunot ti rigat? Kantuok kon. Ti anak ta. Anya langin eh. Dagiti sakripisyo iti kaadda kita dayo. Sakripisyo para iti masakbayan da ko ma. Naudin ti amin. Idinamiris ko tinagpintutak. Naramit ko lang dagiti ba nagasaan ko marumbang gaputa. Ang pagawanan na ko ma. Honey, pagawanan na. Sandak nga awagan iti kasta. Taawang nasawag. Ulitak ti agkidaw iti pamakawan. Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan? Ngamkid di. Iti Diyos. Ta nagbasol ka kang kuwana. Naglabsing kay ti maysa kadag iti kang runa na bilin na. Anya na ka din na ito naramit ko. Ipagnakmutan ti panakawaswas ti kalaysata. Tapno nawaya kayo ngagdin na. Iti nangisukatam kanyak. Tunggal sakripisyo, at dalat ta kakibkibin na apanubok, ket numaminsan, saan amaliklikan ti panagpulko. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyag, insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa iti biyag. Kumusta di amaya o Barok? Mauray pa ino anya ti resulta ti maudi alabdas nanti. Ay, iso aya. Alakat kita ano makaumayak to i hospital. Uwan nanti. Daytoy. Alam daytoy tayong bagla mainayon iti maikatang iti agas na. Agyaman na kanti. Kat, dagiti kakabsat yung nga iti banger. Awan ni may kadakwada. Naipakamuyo ka day. Saan pa yung danti?
Saan ko pa ang naawagan ni Manang Lina? Ay, kati pa ka muyo Agam, anya ka diti ko na ni tatang yaw. At dakada kayo data kung na naman. Ay, tap na awan pa ka basbasulan nyo. Ibagayo latta Sige, auntie. Taamo nga orekas jay ti status da iti muna nga asawa na. Napatag matlaptakan kwa na dagiti anak da. Putno day tanti. Dagiti kakabsat mi iti bangir. Kaslang awam mo ti patag ni tatang kadakwada. Umay dalang no da kasapulan da ken kwa na. Talaga akasta. Anya nga rod nga iti maaramidan tayo. Iso amaas asyan kami ken ni tatang Ta ikarkarigatan na piman latamot nga itad tikid dawan da. Ay, naanos kit di mat ni nanang iyo Tadi na apaan ni tatang iyo. Manong, kumusta ni tatang? Obserbaran pa ilang dagiti doktor. Iso asaan mi pa ilang nga may yawid. Ala, sa paila kumaata saan anak karo ti sakit ni tatang? Wanya ra dading. Ada nga min na ibagat ti doktor. Posible ka no at ikid din na ti problema na. Urayin tayo Noan niya ti resulta ti naudi a lab test da. Ala, itultuloy tayo lata ang arod ti agkararag, Manong. Ta saan pa'y anak karo ti sakit ni tatang? Ay, ito'y. Alaom da ito'y. Tapno ada mainayo na gastusin nyo no ada ipagatang dagiti doktor. Agyaman na kati. Sa anak pa nga min na nagsweldo. Isungawan igam ko a kwarta ita. Agsubli ka din iti hospital, Manong. Mangisagana ako maiti kanan nyo kaninanang. Tadi isupay man na nagatangan nyo ijay. At dan insaganak. Ala, agi na nakakit din. Taam mo ka na bannog ka naggapo iti trabaho. Sige nga rod, Manong. Tani, madmadimot laang tibagik. Manipod itay agsapa. Awagan taktulatan, no ada kasapulan nyo. Tapno makitak, no anyamot ti maaramida. Hello, Nanang. Ulitin niyo man dyan yung bagayo. Nasaan ko ang naawatan ni Tay? Nakapsut mo't ngamin ti signal ko. Wait, anak. Kasapulan ama operaan ka naw ni tatang yaw iti kabiitan a panawain. Kasapulan ti dakkel agatan para iti operasyon na. Ay, sige nang. Takitaek no anya ti mabalin ang maaramid ko. Ibagayo ka dagiti doktor ang aramidon da amin nakabailan da. Ay, anak. Masapa ka kadi ang makaaway. Apay ka din, Nanang. Dumagas ka kumaijay ayan, ti kakabsat mo. Ta ipadamag mo kadakwa dati napasamak iti amayo. No kayat dati agdonate iti dara, tadi pa'y isuman na agatagan tayo. Sige nang. Agpakada aklangan ang nasapay di opisina mi. Sana bale ta Friday mo tita. Awan unay ti aramidan mi. Sige nga raw anak ka. Agsubli akon ijay unag. Tamangan no adda kasapulan dagiti doktor amang kita ken ni tatang yaw. Bye, anak ko. Bye, Nanang. Diyos ko. Taramayang kumaninatang mi. Isan mo kumapay nga alalaan akada kami. Patpatgan mi launay ni tatang mi. Diyos ko. Oray na kami, katawang kwarta kami. So, saan kami makatulong? Iti, panang paupi tayo kanitatang. Maawatan kayo matkit di, Manong. Katuray agdunit kayo latang arod ay iti dara. Tadi pa'y isu agatangan. Makitan to. No, makapang kami di ospital. Tado mo ti baka kumikuman mi dito. Mabiit laang mat kano ti agdonate, Manong. Basta mabalin lakit di nga agdonate ti tao. Ti problema mi nga rod kat dagiti daddo maapaka kumikuman mi. Dakaw ti nabayagan na kadinana. Dakaw ti makamo kadagiti kasapulan na. Ar-aramidin may muti kabailan may, Manong.
Impadas ko laang mat atim may nangibaga kada kayo, tabarang adamot basit maitulong yo. Tanya ko mati may tulong mi. Awan mo't natal kita pagtrabahuan mi. Kasano? Katsan na kami mo tapi nagadal. Gapot tapi nanawan da kami matan. Manong? Kuday tamo tagpeso. Iswasan da kami ang mababalaw ita. No apay nga awan ti may tulong mi kada kayo. Para iti panagpagas ni datang. Mawatam! Ante, umayak ko mamang ibaga kada kayo. No, adda maipabulod yung kada kami para iji operasyon ni tatang. Adamot basit ang naidulin ko dita, anak. Pagpasensyaan yun, ta isura talaga ti adda. Okay lang, ante. Basta adda. Inpadas yung ka din, tinangibaga ka dagiti kakabsat yo, ijay imo na a pamilya ni tatang yaw. Wen, ante. Ngam, awan mat ka no maitulong da. Nakang kanupay ang itisan na nasaya ta sa unilina. Di oray basit la ko ma. Awan ka no, ante. Tawan mat natalgad ka no at trabaho da. Ay, kasano nga men nga da pagsirkanda iti trabaho kat kinay kayat damot nga men ti agbalyudong ide. Oray kayat ni tatang yo pag-iskwilaan ko maida. Diyak ka mo, ante. Mabainak pa nga ruden. Takaslamat din basol mi. No apay nga awan trabaho da ita. Saan nga isun ti panunutom. Di takit di kwarta ka sa bulan ti amayo ti umuna a panunutom tayo. Makapasakit nga minuag sa uta. Nang runa ni Manong Alex. Nga nga ron ti maramidan tayo. Bayan yun. Ngam no da ka sa pulan da idi. Ikan met idan ni tatang. Kalpasan na. Kastakit din ti ibagbagada ita. At dapay sa bali ang makitkitak a parikot. Nang runa inton. Inton awanan ti amayo. Ay, puwera mapasama ka dagos dayta. Ang mahayad adayom apo ko nakbadan. Daytoy kat nakitak laang a parikot. Ne, anya da itante. Sigurado. Isudan to ti mangklem ka dagiti maala ti amayo a benepisyo. Saan anauray ni tatang yo, ti pan nakaopera na. Tanagkomplikasyon ka no, anak. Uwan nga rod nana. Ngam, awatan tayo kung mati amin. Siguro, pagpatinggalaan ng tibiyag dita ni tatang. Anak ko. Awan mat nga tatima ko nana. Kay naramid tayo mat amin kabalan tayo. Tapno malasatan na ti sakit na. Uwan matkit day, anak ko. Imut utang tayo pa yan na, nanang. Malala, anya nga road. Hosto, ti kunam, anak ko. Awatan tayo, ti amin. Sige, nanang. Kitaan mi tipan nakaisim pati bangkay na. Kat iawid tayo ni tatang. Manong, imbag ta nakaumay kayo. Awanan ni tatang. Amomi, isugar ni may kami. Agtugaw kayo, baraw. Saanan? May kami lang tap na ipakamumi kada kayo. Ngayawit mi tibangkay ni tatang, ni balay mi. Anya? Yawid yu ti bangkay ni tatang? Baraw ka. Pagsasaritaan tayo kumati maipanggap dita. Awanan rumbang nga pagsasaritaan tayo. Da kami ti legal na pamilya na. So da kami ti adda karbengan na, iti bagi na. Bayan da kami kumapay laeng amang bantay iti bagi ti amayo. Uray manulaeng nga aldaw, baraw. Aging ka inton bigat lang ti mabalin mi, amaytad ka na kayo. Umanugot kayo man, winusan. Umay mi alain ton bigat, umay ti karro amangala, iti bangkay na. Anya? Kasta ti bagbagayo ita. Ngam ide aday di ospital, saan nyo man laeng ngay may kinita? Ni. Saan ka man nakunti laing agsao? Sika. Imayak nagkid daw iti uray pasit laeng nga tulong. Saan kayo man laeng nga nangted? Awanin ti adu pa yasao. Inton bigat matlang. Alaan mi ti bangkay. Ken ibati mi ti lungun na kada kayo. Tagumatang kami ti sa bali.
Anya? No kayat yo, aglamay kayo ng lungon lang tilamayan nyo. Alaan mo ti bangkay. Ay lakay. O nay matan ti pampamayan ti mo na pamilyam kada kamay. Gusto da itan nanang. Awan maaramidan tayo. Itay pailang nga gururay ti karo ang mga laki ni tatang. Anyaya ti basol dagiti anak ko lakay. Takastoy ti napagtengday ti panagpukaw mo. Gusto da itan nanang. Nanang, patib ka rin nyo ti pakinakam yo. Mabalin tayo latamot ti aglamay. Uray awanan ti bagay ni tatang titoy. Anak ko aya, pakawanindak. Saan ko man laeng amay laban ti karbongan yaw. Nanang, gusto. Maawatan mi ti kasasaad tayo ita. Palubusan yun ni tatang nga gawit iti umuna a pamilya na. Ayun na yan, aya. Nanang, Nanang, dahito iti danom, uminom kayo, tap nakakalma kayo. ading, iya da yung pailang ni nanang ditoy. Tapno mairwardan ni tatang. Tumulong nga kagbagkat amang ipan iji karo. Inton bigat ti mauding aldaw ti amayo. Anya nga iti plano yo. Awan mati maaramidan mi anti. Awan laban mi iti legal a pamilya ni tatang. Kinasaritak pa yan, dagiti kakabsat yo. Oray ti mo na nga asawa ti amayo. Ngam talaga asaan da akayat ti makiariglaw. Makapasakit lang ang itinakam, anti. Idi dumaw dawat kami iti tulong kadakwada. Saan da kayat ti tumulong? Ita, kasla isuda mo ti adda na pasaktan iti panakatay ni tatang. Maawatak ti kasasaad yo, anak ko. Da kami man nakakabsat na kat awan ti maaramidan mi iti desisyon ti legal a pamilya na. Unay matanan ti. Dusa mi kadi daytoy. Gaputa maikadwa kami lang a pamilya. Saan? Nabayagan ang nagsina da tatang yo kanti mo ng asawa na. E di nagdenada kan nadang yo. Isuasaan nyo a panunutan ti kasta. Ti bidot dalaang kat saan da nga illegal ti panagdenada. Nagsakit a panunutin, anti. Asaan may man laang ang makadwa ni tatang iti maudi nga aldaw na dito'y lubong. 27 years na nakadin nami ti amami. Santo, kastoy laang ti aramiden da kada kami. Anyak na kunayo, manong. Adan na utang nyo a pinagpakan nyo kadagiti imay nakilamay, idi natay ni tatang? Wan, iso adak ka tinagastos mi. So makibingay kay kuma. Manong, saan pa ang nagtalinaw iti bagiday di tatang iti balay iti 24 oras? Ita? Kaya tiyo ang makibingay kami iti gastos? Una, nakayumot ni tatang. Panggap di tamanong, awan maitulong mi. Naibos aming nga ornong mi, itinaudi apan naka-ospital ni tatang. Kasano ang naggastos kayo kat sana natuloy ti pan nakaopera ni tatang? 2 Domingo ang nagtalinaw ni tatang iti ospital. Dakkalagatan tinagastos mi iti dayjay akabayag na iti pagagasan. Di mo't naglamay kayo di orayawan kada kayo ti bangkay ni tatang. Damat siguro na ornong abasit nga abuloy niya. Saan nyo kumamat a pagkainteresan, no at daman, wenno awan tinaordong mi. Basta awan ti maitulong mi iti dayta nga ibagbagayo. Anya? Idi kasapulan mi ti tulong yo. Awan na itad yo. Ken inalayo pa iti bangkay ni tatang. Ita, agkit daw kayo iti bingay mi tinagastos yo ang naglamay. Sorry. Ngem talaga nga awan ti maitad mi. Nanang, ano man ang tipang panunutin?
panunutan nyo dita? Nakaululi magkayumanan. Ay, saan ko amalapdan a panunutan ti amayo? Namiss yu manan ni tatang. Awan ti aldaw asaan ko akailiw ti amayo. Idumalaeng ita, naklun kon nga imunan iti sidong iti apuan a marswa. Naragsak kayo nga ron ita, nanang. Ay, huun Adda kayo pa'y magkandimadong mo. Kat sigurado asaan na maragsakan ni tatang yaw. No makikita na naliday tayo dito'y balay. Ay sus! Kaano lang idi kastaunay sa angit yun, nanang. Kunayo pa yak kayat yun ti sumurot kan ni tatang. Sika talaga. Imala ka iti amam at nasutin. Alala, ikakidinayaban ni Manong Mauta magantayaon. Nagluto ak iti siniga nga paborito na iti tatangyaw. Manong, anya diraramidan nyo dito'y? Manong, no awan tinasaya at nga aramiden nyo, pumanaw kayo kuman. Okay ti pamilya min. Okay matan ni nanang mi. Saan nyo kuman ariribukan pa Sana kay may, tapno mang riribok. Kahit milang ti dumawat iti pamakawan, nga po iti naramid mi iti natay day ti tatang. Manong Alex? Inikat mi ti karbangan nyo makatin na kuman ni tatang, iti maodingal daw na. Amo mi kabalan kuman ni tatang ti agpili, dakaylat na ti pinili na. Agpapadala ang ti pamateg ni tatang nga inted na kadatayo. Kadatayo ang kakabsat. No, agistorya nga rod ni tatang. Kanayo nakaraman kayo latta iti istorya na. Agpaiso ti kinuna ni Manong Jo, Manong Alex. Agbabawi ak, ta sinugsugak dagiti kakabsat ko di, ngalaan mi ti bangkay ni tatang. Nagpaaba ka kita apal ko kada kayo. Tati panagriknak, napatpateg kayo kinitatang ngamda kami. Saan na pudno day tama noong? Agpapada tayo ang napatagkan ko na. Awan na isal sa lumina iti pamatag nga impaay na kada tayo. Kat agyaman kami launay. Ta nakaamiris kayon. Di kaig danag manong. Uray awanan day di tatang. Uray agkakabsat tayo lang iti ama. Gapuman lang iti day di tatang. Nasaya at kumatilin nangin tayo. Pudno dayta, tawan basol tayo. Lukas diyaman tinagbanagan ti biyagda, kadagiti naganak kada tayo. Nupay at dadagiti nakurang ti pamatag na anagan na, nang runa iti ama kadagiti anak na. At damat dagiti saan ang magatadan ti pamatag na kadagiti anak na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa iti biyag. Dosan lakit ting agbalbaliw ni Gisay. Awan ba't siguro ti sapulunan kinkuana bakay? Ay, siya pa'y kumaa. Bakita mo ti kinadungunay ti asawa na. Nga may tibiyag ti tao. Natural di pa nagbidot. Ken pa nagbalbaliw. Katuan mo't. Saan ngagpapaada ti tao? Ado, dakiti nakasaysaya at no nabit dapay. Nang runa iti agasawa. Gaminto nagangay. Iti pa nagtulid wino pa naglabas ti panawen. At da nagbalbaliw kadakwada. Gusto ka. No saan man ati lalaki, ti babae. Pagangayan na, agsina da. Ay, naimbagla ang ano awan pa'y anak da. Ngam dagiti agsina nga agasawa nga daanan iti anak. Dagiti anak, ti kakaase.
Taagbalindan to a bunga tinadadaol a pamilya. Love, nakapalas kan? Itulod ka ko man iji opisina yo, sakbay ang makariing dagiti ubing. Uwen, isimsimpak laangan ti balon ko amang opisina. Sika talaga. Mabalin mo mati gumatang latan ijirwar iti pangaldawam kat. Isu pa iti igatang ko no adamot mabatbati iti lutlutom apagarmusaran tayo. Ni, apay, di ka pala na umamat bakit? Iso ti pamigatam kan pangaldawam. Oo, isumot lang ang makan. Sayang ngamin ti igatang ko iti makan. Isu pa paggatang iti daduma kasapulan dito'y balay. Ay, kayat ko kumamit ngagtrabaho tapno makatulong akken ka. Lakay, dakkel abanag ti panagtagibalay mon. Maayaywanan ang nasaya at dagiti anak ta. Ta, saan ko akayat nga italek ida iti sabali. Nangruna ta, agpadadapay mo't a babae. Uray siyak matkit di Nang runa ta, Manila dito'y ayan tayo. Amok ti utak dagiti tattao dito'y syudad. Katuan, isungarod ang nasaysaya at asikalatan timang bantay kadakwada. Ala, nakasagana akon. Mapantang nga din. Hello, Manang. Pasensya ka na. Ita lang ang nakaawag hak. Ita lang ang nabasak dagiti chat mo kanyak. Okay laeng ading ko. Sanak mo't nga gapura. May pangkapidya bulbuludam a kwarta, mangipadala akin tunpikat. Apag iso, nagsweldoak. Pasubraak matan para kadagiti kakaanakak. Agyaman na kading ko. Kasapulan ngamin nga ipatarimaan da ito'y saan analpas dito'y balaymi. Ta kakaiso na a summer. Kan panagsagana may mutan iti pa nagtutudo. Katun na, Manang. Kantap na nalawlawa mo ito na pagyanan nyo. Nang runa tag talon to ti anak yo. Isungarod. Imbaglakit din ata adda ka apag kamkamangak no kasapulan nakiti kwarta ati. Si kamat, Manang. Dua tala ang arudan nga agkapsat. Iso, rumbang adatamat lang kang tinulong. Ay no, agyaman na ka talaga ken kaading ko. Bayam, tano maalamin tumot lang ti bonus mi. Agpaunaak to nagbayad ken ka. Nanang, kumusta kayo matangkan tatang? Ay, kaasi ti apo akit. Nasayaat kami mo, anak ko. Si kakit di Awan parikot kanyak, Nanang. Saan ta kapag dandanagan? Da kayo kit di an-anadan nyo tabagbagyo. Nalaka kayo nakapkap ti sakit, nataangan kayo kan tatang. Kasi ti apo, napigsa kami pailaan kan tatang mo, anak ko. Nasayaat nga rod ano kasta. Adan to pa nagbakasyon ko. Mailiwak mo't kada kayon. Ay, uray mo't da kami akan tatang mo. O sige, Nanang. Aywan gayam. Imutang ni Manang Loy da kanyak. Tanayon ka nun ti panang patarimaan da iti balayda. Ala, kat nasaya at natulungam di kapsat mo, anak ko. Tanay, kakaasi mo't. Isulaang ti ada trabaho na. Tawan mo't master kan di bayaw mo. Ay, day tangarot kat. O sige, Nanang, kastapay. Adapay naskun nga si kaswag. Bye. Bye, anak. Ay, kaasimot nagpaiso ni Manang Loida. Apay nga taasan nagtrabaho ni Bayaw Jessie. Isukit din alalaki ti agtagtagibalay. Ay, baliktad. Ay, kamaudyanan na. Natarimaan matlang ang tibalay tayo. Nalawlawan a pagayayaman dagiti anak ta ka. Kat saan ta na madanagan no pa nagtutudo. Isungarod love. Imbaglakit din tapi nabuludan naknibing iti pinagpatarimaan ta.
Nagasat kay tikabsat mo, lab. Tasan ang naimot. Kan ipatpatag naman dagiti anak ta. Day tangarod kat. Single pa himot ngamin kan adayo adakdakkel ti sweldo na ijay abroad ngam iti siyak dito Pilipinas. Tinapateg, agkakadwa tayo a pamilya. Ken kaslasaan ko akabailan nga umadayo ka kada kami no kas pangarigan, lab. Sa bagay, uray siya. Saan ko ang maibturan a panawan kayo? Nangruna ta, ubing pa'y dagiti anak ta. Kaya tayo. No anyaman na dumteng apan nubok ti biyag tayo. Tinapateg, naragsak tayo akanayon. Ay na, nagpiksa lakit din ayan na ito abagyo na. Husto jay kunada, napiksa na ito abagyo inday. Tang naglawat ti sa kupon na kan super bagyo pa eh. Bun nga rod. Layo sa ni Jayan Daloy da. Ay, kumusta nga tanda ka dyan, Obeng? Nasaya naman siguro ah. Ay, kasanungatan. Sa nabali, ta na palagdan naman ti balay da. Ay, unmatkit di ah. Naimbag-lakit din. Tanda mo timpautang jay adi ni Loida. Nasaya ah, tilindangin dangag kapsa. Pagimbagan nakit di ah, tabalasang pa inibeng. Ngam nadala siguro asawa nan. Ay, naitan, ti saan kong amaw. Ang mga nudinan matulungan, di kaka na. Nasa umon bakit? Ngam, tikit di mo tin manugang mo ah. Nek, napahin ni Jesse. San ayang awan trabaho na? Ako na ni Loida. Wan, tilatan anak mo, ti maturturturan nagsapsapol iti agpaay kadakwada. Kasanulangan ti biyag da. Nimbag kumano sana Manila tayenda. Tarikat ti biyag ijay. Nangruna no sana natalga ti trabaho. Hello, anak. Kumusta kayo ditan? Imawa ka, ta nakita kaya TV. Adita Manila tinapurwan iti bagyaw. Uwin nanang, ang nasayaat mo ti kasasad me. Ay, ikot na sayat nga ron ano kasta, tani. Madar na aganak. Nang runan numalagip ko, nagati apok. Ala, saan kayo nga agdanag nanang? Okay kami laeng. Ngun nga road. Kaano kayo nga ay sumarungkar dito ayan tayaw. Makitan to nanang. Tani, dandani akmatan ngamin agpas ngay. Kat numabalinton nga agbiyahe kami, agawid kami to dita. Ay, sige nga road anak kaw. Kahit kamustamot nga di manugang kaw, anak ka sing-sing pa. Nasayaat mo't nanang. Pagpakanan na dagiti ubing, ta medyo agsakit-sakit mo't na iti buksit ko. Imbag nga rutawan sa rekmi. Ay, dayawak launay day ta asawa, anak kaw. Mani po di nag-asawa kayo, awan pa'y nangkukan ka reklamong kuana. Uwan nga rod nanang. Kan pinalubusan na pa, siyak ti agtrabaho, taison ti agtagibalay. Ay, so, saan nga asi-asi ti agtagibalay kung nati daduma? Kung nati kaadwan analaka, angam saan da nga mo tirigat na. Iso naghahasat ka talaga, iya asawa, manakaw. Uwan nanang, kat ti may sapay apagyamanak, man nakaawat ti asawa. Ah, Nagapuam. nakariing ka pa'y matgayam. Kwa? Napanak lang naki-birthday iji ayan iti gayam ko. Anya? Napatpatag pa iti birthday ti gayam mo? Ngam kadagiti anak mo? Jessie, anya ka din ti mapaspasamakin ka? Saan ka matasigod akasta? Imbiling ko matidakin ni Manang ah. Imbilin mo. Ngam, amom ka diyan na danunak ti anak mo nga gay ay ayam ijayrwar. Kasanon no adda na ilawaan, kat nadungpar itilugan. Pasensya kan, lab. Saan na maulit pa eh? Saan lang ang makapagkadkad iti gayam ko? Ngamin, nabayag kami asaan na nagkitkita. Kasta man ang timbagam idi. Namin adun ang napasamak da ito eh. Garik, saan na maulit pa eh, love?
Siguradwam laang dayta. Tano adamanen madi ang mapasamak ka dagiti anak mo ay. Jak amon noan niya ti arami ideken ka. Wen, promise. Ah? Ay, kasla sana ka mamati timbaga manang. Wen ading, dayta ti kinapudno. Ay, saan kun nga amo ti aramidek? Naibarkada mo ni manong mo. Apay mo tan. Tidakes na, uray dagiti anak mi kat mabaybayan nan. Anyamat ni manongan. Apay nga yan ang bali na kasta. Adangarot na minsan saan asimang patading. Iso akapilitan nga intugot ko iti opisina ti buridek mi. Imbilin ko laang ang ti duwa nga anak mi iti ipag ko. Unay mo tan. Kat nakasarita mo ka din ni manong? Wen, kanayon ko pa'y abagbagaan ang awan latta. Ulitan na latta dagiti aramid na. Aguray ka man gaya manang. Ada nakita ka picture ang naitag ka ni manong Jessie. Kaslamat din nagkutong. Sa balin tila nga na. Nagbaliw nga ron ti bagina. Kaiinom na siguro. Ay, saan manang? Kasasabali talaga. Saan nga nagdradag ni manong? Ha? Saan ko napanunot day tading? Itala ang amaamiris ko ta na ibagam. Ay na, saan ko maamot ading ko? Ay na, paliiwan manang. O sige, baliwak taman nanti umawag kan ka. Bye. Bye, ading. Diyos ko. Kasanot no pudno ti imbaga ni bingkan niya. Kasta, tinyawag kanyak ni Beng Lakay. Naglokon. Awan ibagbaga ni Loida ka data. Saan na nga taakayat ang agparikot ta kadakwarda? Ngem kasanulangan ti biyagda. Daita nga road. Naimbaglangan taadda di adi na. Nasken ang mabagbagaan ni Loida. Ay, tinagdakas pa yung imbaga ni Beng Lakay. Amangan kanuno agar aramat iti maiparit at druga di manugang tan. Anya, sos, madidaitan. Masapol na magupay. Eh, awagak ni Loida. Ibagak kapaliiwan na nasaya at di asawa na. Ni Wayne, sana mabalin. Di pa kat kakaasin na kitanak na. Naibaga ka na kami ni ading mo ti mapaspasama kiti asawam, anak. Itaman pa ngagbisyo ka nagbarkada tila kay mo. Wen nga rod nanang. Saan ko ang maawatan? Nasumok na mutan ti agbarkada. Ay, no kaano pa ay atalon ti anak yaw sa agbisyo. Aywan gayam, kasarita na kakano ni tatang mo, anak. Sige, nanang. Sige. Anak, siyak ti madanagan, iti kasasaad yun dita. Gapoy ti mas paspasama kita asawam. Tang, saan da kami napakadanagan? Day takit di salon at yun ti panunutin nyo. Napanunot may kinanang mo. Ano ngay nga taagawid kayo latan iti probinsya? Ha? Wen, nasa isayat dito eh. No kaya't nilakay mo, ison timang sublat iti talo na taltalunak. Ay, kumapsutak mo tayo. Ang mga nusan ko doon nakabalan, tiyag talon. Ang damot dito iti trabaho, tang. Mga laak ngay itipakan ko kadagiti anak ko. No umikatak iti trabaho. Kunambat nga tabransyo dito eh. Ang mga nuad na bakanti ang mabalin mo pagkakaran dito eh. Ang no bilang laang. Awan mo't kati, problema yun dito eh. No kastusin nyo lang. Ay, sige tatang. Tagpanunutak. Ibagak to adagos kada kayo no makaikad nga kon. Agyaman aktang da kayo kaninanang. Ala, kastapay. Bye. Bye. Ay, kasi dagiti apo ko na bakay. Ay, hun nga rod. Apay mutan, akas jay di manugang ta. Rugya akong tiyaglaba. Ay ayam pa ila ang dagiti anak ko.
May katigman ti karga ti bulsa ti pantalon nila kay. Tapno malabaan. Ay, ano da ito eh? Agure ka man. Lighter. Sigarilyo kat na. Ano da ito? Nakasashay. Kasla mo tawas. Ay, Diyos ko. Ay na. Agpaisun samot ti atap ti kabsat ko nga agda-drugs nila kay ko. Agray man na. Masapol ang mapasardeng ko iti aramidan na. JC, sumurot ka kanya digital talon no damdama. Ta ipakita king kano niya ti pagpatinggaan ti talon tayo. Uwan tatang. Amo kasan ka na rom iti trabaho itaway ngam amo ka masursurom tumutlaan. O san ka ti Loida? Uwan na tatang. No kabailan dagiti daduma, paikit din na saan na kabailan? Saan ka madanagan tanasisingpet dagiti tao ditoy? Ken nalaing kamutan nga Ilocano. Isa makatunusam dagiti daduma manalon. Uwan tatang. Ikarik asay saya atek ti trabaho. Saan ko akayat asayangan day ti agundaway nga intedyo kada kami? Nagasat na. Taada dagiti dadakkel ko. Ala, no malpas kayo amangan, ay bandak to dita karuba. Tama panak lang makidamag. No anya ti napagnunumuan ti asosasyon ti farmers di Kalman. Uwan tatang. Agyaman na club. No saan lang agapo iti pamilyam. Saan kunya mo no anya tinagbanaga kita. Umanayan kanyak dyan nakitak ti panagbaliw mo. Ken mas pinili da kami ngam ti bisyo ken barkadam. Ti panakaamiris mo, sakbayan na la daw ti amin. Ikarik. Agbalinak pa'y anasaysaya at nga asawa ken ka. Ken ama kadagiti anak ta. Agi amanak no kasta ti adda di ta panunot mo, love. Da kayo kadagiti anak ta ti kapat gan iti biyag ko. Iso asa anak to niya agaramid iti banag. Apakapukawak kada kayo. Agyamanak. Ta sa anak anaming pinsan anayaw awan. Iti umno adalan. Agyamanak mat. Ta nakaamirisak anasapsapa. Ket saan pa'y analadaw ti amin. Makaamiris laeng ti tao no naglasaten iti panubok. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa iti biyag. Pulaws at jak kanunugan ti naramid ni Jonah. Dila na siya din iti anak da. Asino ayaw mo tumanugot kan maragsakan iti daytra? Ay, naimbag pa jay ayaw. Takailalaan nan ti anak na. Nasa umong bakit? Isu nga di pa ilaang. Saan ko na magustuhan nga iso ti asawaan ni JR? Isumot nga roti kayad na. Sungawan na ramidan ta. Kan saan ta arab nga biyagan ti pakasignat ti puso la. Wine, angam, anyat binanag na alaman. Ay, nalapit. Dayta tinaikari agasat na iti biyag. Awan mo't makaibagakat. Numaminsan, ti tao mo't laang timang panday iti gasat na. Anya. At dadagiti daduma. Amo dalang arodon amaday. Ipilay wano aramidon da pailaang.
Ket inton sana nasaya at titong palda, agbabawi na mo laang. Natural, dayta baka. Takanayon nga day ti udi ti babawi. Awan umuna babawi, si kakit dimot bakbakitang kan di mo lang mo daytan. Saan mi ngayon pagarup ni tatang mau? Akalpasan iti manu abulan a panagpas ngay ni Jonah iti anak yaw. Ka imbati na kada kayulatan. Mangrugi ka man ang bakad. At datay ti sango ti panganahan. Naldaw mo tinlangan nga, isawang mo ti guram kiniyo na. Ay, malusawak nga raw, numapampanunot ko, tinarabid na. Isuasi ka, JR, no ag sublinto ken ka. San bunto na pulos nga awatan, ha? Nay, di ka pa lang sumardang. Mangang kamankit din. Sa natila sumanaw tar aramidim la. Ay, wen gayam nanang. Nagatang kunji ipagpagatang yung agatas ni baby. Kastamat din di vitamina ako na ti doktor idi napantay yung pa-check up. Malawan, takita ito no madamdama. Baglaki din nata na singpit nga obeng ti apukaw. Saan aba nagsangit? Baliktad pa. No baam agsangit. Ngam no idisom agsardang. Isulatan na ti ikarkararag tayo nanang. Ngagtali na ti kinasingpet na. Nasaysaya at kumano. Kastamot ngagpanunod ni nanang yaw. Sana tay kanay na malukluksaw. Amok mo tatang. Hindi pa ilaan. Saan na akayat ni Jonah nga iso ti armag kan iso ti asawa Kahit nagbitutak ka day. Imbaga nga awan talakaw. Tay di pa ilang at dakat-gatul na dyan babae. Hey, anya. Mangan tayo wanya. Nusan tayo pa yamangan. Pumanaw akon. Napanak lang yung gitalon. Jay, apay, kaslada kam kamakaman. Ha? Sumerka ka din iti trabaho? Uwan gara. Kamkamakamak ngamin dagiti agbiyahe a jeep. Nang runakat ni. Traffic man din na madamdama. Nang runa no kasto nga oras. Ay kat umay ka nga rodon ata makikidan kan kanyak. Sumerka matlangan iti trabaho. Kara, agyaman nakgaya medyo vitamins nga inpan mo iji balay idi na minsan ha. Awan day jay. Anyat sirbi na nga gayam tangay. Makaparay aw nga ro di anak mo ta nag-cute. Naglaing pa yung agkatawa. Agyaman ha. Wen gayam. Agkasar ka nun. Ha? Anya? Asino mo tinag ko na? Ket no isumat yung padamag ni nanang. Isumat na yung bagadagiti ka aruba. E di aday jay. Ngam saanin ang natuloy ta insina ko. Anya? Apay ngay. Di mat nabayag kayon? Saan ka di ang nabayag kayo matlaan ka ni Jonah? Ngam saan mat ang natuloy ti kasaryo? Agpadatan sa itigasan, takas di mat lang ti napasamak kanya. Wen nga ron. Nagtulag kami agkasar kami nung makapagpas ngayon. Ta unain mi ti panagpas ngay. Ngam manubulan lang nga paman na nagpas ngay. Simurot mo iti sabali ang lalaki. Kasmet kanya ka. Sakbay ti pa nagsasarita mi kumamay papan iti kasarmi. Nadamag kulangan na nagtaray day ti may sakadag iti agusto kan kuana. Kastagayam? Ay, unay mo ito nagasgasat takara. Agpada talaki din iti gasat kan ayat. Uwan nga rod. Ay, adatan iti sentro. O kasano? Sa dino ti pangidisagak kan ka. Ay, wait. Nangidagas iti patbadaw apang ubing ni Kara itay bigat. Kapag isumot ang nakapanaw ni JR. Kasjay aya. Nakadadon tinaited ni Kara para kinibibi. Wen nga raw,
Ay, nakasingsingput na jay agayom ni JR lakay. Saan pa'y anaarte? Nga oray pa'y nakabakbak ng ti pamilya na. Sipod mo't elementaryada. Kahit sana naparamag kan na arte ni Kara. Simple lang nga babae. So, mas dawag na pa nagsina da iti kaya nayat na. Uy, naistorya na nga rod dayta. Kan naibaga na, nailugan na kanaw idi na minsan ni JR. Isuaya. Uy, kan naistorya na. Asaan anatuloy, ti na ipadpadamag iday apa nagkasarnaan. Da. Nagsinadak kanaw. Day. Anya kay kano tiga po, di pa nagsina da. Di na mo naibaga, tiga po na. Aya. Amublakay. Hmm. Napintas ni Kara. Ambok. Pa'y gamin nga. Saan nga isaw tinagustuhan ni JR iday? Panagkunak, bagay na kumaadwa kay. Di man lada na pampanunod mabakbaketan. Anya tidakes na no ag gusto nga ikan kwa na. Nasingput lang arudan, napintas pa'y. Kan panagkunak lakay, responsable. Anak, ag dinaba kasimbang put kanu ni Jonah yabalayda. Uwin ka now. Angam, ibagbagakin ka, JR. Saan ka makisinublian ijay a babae? Kalpasan na sumuro titi sa bali a lalaki, agsoblikin ka. Ay, naglaig mo tayo. Ay nabagat, ada ka man ditan nakunak. Simampitaw ka manan. San asikat ikasarsarita kanya? Kinapudno na. Naibaga ti may sa agayam ko ti panggap dita. Ngam, tinapudno na tatang. Nanang, saan ko pa yan napanunot no anya ti aramidak? May samot tatawanan ti napalabas. Anyama ti desisyon mo, suportaran na ka. Basta pagsayatan ti anak mo. Anya nga oray, anya a desisyon. Basta kunaken ka. Saan ko akayat na subliam dayjay a babae, period. Bayanda kami latan kini John nang agsarita nanang. Nukas pangarigan umayto dito balay. Kayat ko pa hindi Kara para ken ka. Bagta saan kayo pa'y nagkasar, sakbay naglalaki. Tano saan? Ay, naigalot ka kuman, ijay a babae, anak ko. JR, pakawanan ta kumay tinagbidutak. Agbababawi ako ni tinaramit ko kada kayo iti anak ta. Saan ko nga iparit ti anak taken ka? Mabalin mo na ta, bisitaan no kayat mo. Ikan na kumay ti may sagun daway. Jonah, nasaysaya at no ti pagsaritaan ta kat maipapan iti anak ta. No anya dagiti aramidan ta. JR, ay ayatan ka pailaan. Amo kadak kalabasol ti naramit ko kay ka. Ngam, agurayak, aging gaama pakawandak. Napakawan kan, Jonah. Gapuman lang iti anak ta. Ngam no ti panagayat ko kain ka ti damagam, di ka pa'y lamasungbatan. Kaslang amin, kaslan na po kawan ti panagayat ko kain ka. San mo kumamot nga ibaga ti kasta? Apay, ada ka din kasukat ko di ta puso. Saan nakaskarina ti mangiwagsak iti sa mga impaay mo kanyak, Jonah? Ngam ti makunak. No tinamnamam katag sinubyan tapay. Saan siguro na mapasamak pa'y dayta? No anya ti pangedeng ni JR. Saan ta mabalin na pakibyangan, tabyak na dayta, bakay? No agsinublianda, jak kayat nga agnaed da dito'y balay. Anya? Pangaasida, saan ko akayat akaden nati ampang a tao. At dangarod mabalinta, no isot kayat di anak mo. Hayag birok da, iti sa bali apag naedanda. Anya? Day ta tinalawag, punso. Isu nga ibagbagakon. Ket no ipilit yon nga agnaed ditoy. Ha!
siya ti pumanaw. Ha? Sana ka mang rabrabat. Noan niya timbagak, aramidag. Kara, Ay, Jay. Si Kamat Gayam. kunak no saan ka na tumalyaw. Itay ka pa'y laang awagan ng kaslawan mang mangag mo. Ay, kastaya. Kwa. Adda nga min nauna ka pampanunutak. Isuasaan ko anangag ti panangawag mo kanyak. Oh, apay, awan ti kotse mita ha. Pinatarimaan ko ngamin. Intun bigat pala maalak. Kastaya. Aywan gayam. Nangagmumot siguro ti panagsubli ni Jonah dito ayan tayo. Uwan nga rod. Imbag man ta nagsubli. Nasayaan mo't Tapno adda kadwa mamang padakkel iti anak mo. Amom? Agbababawin ni Jonah itinaaramid na kada kami. Kasano nga rod itan, JR. Muna akon adda pa'y ngamin atin darak a meeting. Agsarita tanton no maminsan. Sige. Kara! Oh. Kasla, likliklikan nak ni Kara. Adda nga tan ni ibagak amadiken ko na. Ken saan matan yung umayji balay mi? Apay nga ta? Lakay, saan matan nga umay ni Kara dito'y balay? Ipatpatulod na laangan iti katulong na no, ada ipaitid na kan ni baby. Ang mga nubi sila ang madya tao, amumutan. Iso ti mangimat-maton iti daduma ang negosyo ti pamilyada. Uwain, isaw. Tay nasingpet kan bak nang agayom ni JR. Kanayo na mangitid iti vitamins kan badbadam kas kada ay ayam iti apukaw. Amok! Imbag tay jay abalasang ta responsable kan ammo na ti agbaen lakay. Sana kas kadagiti dado madita awan lang arodon maipagpanakal na ampang pailaang. Saan amapnag iti maymay sa alalakay? Agpaiso ka diti imbaga ni nanang mo. Asinarong karam ni Kara. Wen. Panagkunak ket agayatak ken kuanan. Di na payam mo. Ngam no dagundaway ko. Ipudnok to ken kuana. JR, kasano akuan? Mga asim ko matay sublim ti panagayat mo kanyak. Adda anak ta. Pinanunot mo ka di dayta, idisimurot ka iti sabali a lalaki. Aklo na. Bidot ko, JR. Lading itek. Ngam saanan ang maisubli pa'y day di ayat nga impaay ko ken ka. Ngam saan mo mat nga impatag. Ngam, JR. Agsubli ka ken kwa na. Wano, sumapol ka laangan iti sabali. Ay, ayatan ka unay, JR. Amok ngayon bawing mula ang iti sabali ti panagayat mo. Gapo iti naramid ko. Amok nga ayatan nagpailaan. Saanan? No ay ayatan nakakpaiso. Palubusan na kuma. Nasaya at atao ni Kara. Amom data. Iso asaan mo apagdanagan ti anak ta? Saan? Kasla tsak maklon da ito'y JR. Sumarden kan Jonah. Nupudno dagitang ibagbagam. Saan ka kumasimurot iti sabali a lalaki? Tiamok. Gaputa saan ang nasaya tinagbanagan ti panagdenayo iti deji a lalaki. Isong agsubli ka kanya. JR. Ngam lading itak. Daytan ti pangedang ko. Dito'y ang mapanagnagan. Kanayon nga da iti udi ti panagbabawi. Uy, di tayo nagpailakit kitaan.
Nakadirugit iti rupak. Awan. Sa anak lang ang mamati nobya kan. Kasta ay Kayat mo ngay babawik. Saan kan ang makapagbabawi pa eh? Diyak ipalubos. Gaputa ay ayatan ka, Kara. Asus! Saan ko ang ninamnama at datagayam tagkagasat. Taapay mat. Kunak no agpatinggalang iti panagpagayam ta. Saan gayam? Kunak to pa idin. Impagarup ko no tinaudi ang nakarelasyon ko ti pakiasawa ako ma. Kastamat kanya. Kunaklakit din no ni John na ti maasawa kon. Kita ma, tadapay anak min. Ngam, agpaiso ti kunada. No sana paraken ka, sana mapasamak. Wan, agpaiso day ta. Ngam tinapatag ita, ket data. Ikarik, nanumuak man iti biyag. Nabaknang mato'y pusok nga agayat unay ken ka, Kara. Maragsakan kami kenan ng iyo ti dayta ng padamag mo kada kami. Sapay lang kumatag talinaet diragsak yo. Wan tatang, agyaman kami iti pamalubos yo iti panagkasarmi. Naipakadami matan ka dagiti tadakkel ko ti panggap mi, tata. Nasaya no kasta anak ko. Ibagam kadagiti dadakkel mo nga umay minton sa rungkaran ida inton bika. Wen tatang, makadanon ti bilin nyo. Anya nga ti plano yo ita. Sa dino ken kaano ti kasaryaw. Plan-planon mi pailang ti amin tatang. Numalpas to, ibagamin tumit lang ti detalye kada kayo. Malakarod, agawaan nyo ti agkasar. Tani, dumagdakkel ti naunan yon ket. Kada ko man sumarunong nga po kami. Tani bumakit kan lumakay kami nga minan. Honey, nalpasan ti kasarta. Ket saan ko ang mailadawan ti kinaragsak ko ita? Oray siyak. No amom la kuma nga idi pay laeng. Addan nalimod a panagayat ko ken ka. Ngam dinok mo ting kaskaso. Oray siya, adamat nalimot idi ariknakken ka. Saan laeng akas napateg agayem. Ngam ti kasasad ta iti biyag. Tidakkel alapad ko anang ipudno. Itinagan ni Ayat, agpapada. Tinapatal, kat agpada ti marikna, dagiti maseknan. Wen, honey. Kang runaan ti amin. Nuna ikariada kayo dag kagasat. Kasanuman ka ado dagiti panubok. Agtumpong kayon tulat ta. Panagbabawi, kanayon nga adda iti udi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa iti biyag. Ha! Anya ti kahit asawan ti panagdul-udul o mabigbigat Lilian. Pakawanandak ko matatang. Nakalipat kami ka ni Raul. Saan mi anasarkad ang tirik nami? Ay, daytan ti ibagbagak pailakan ka ide. Tatang. Ala, masapul asong batan da ito'y tinobyom. Kasarita ta ida. Saan ko akayat nga ganak ka abalasang? Ala, mapantay ti balay da Raul. Kat kasaritak ti amana. Raul, ipalawag buman ka na kami na ito eh.
Awan pa lang impapakaamom, winunyam among kada kami anobyam. Itadaw may mangibagang at na nasikugam kat kasapulan na pakasaram. Lilian, agpaiso ka di ang masikog ka. Nay, saan ka di ang mamati ang masikog ti anak ko? Ti ko na mga ta, umay mi ikamat kan ka ti anak mi, no saan niya agpaiso? Ay naraol, dayta ti kong kunakan ka. Napilyo ka unay. Ita nakadisgrasya ka lakad nga rod. Ay kapsat, ang mga ano mapalantaya pagsaritaan pa na ito eh. Masikog ti anak mi. Ket nasken lang apakasaran ti anak yo. Papa, anya ka di ti aramidag? Uping pa lang ti panunot na ito yung anak ko. Agad-adal na pa lang. Imbaga kung ti kagarami dito'y ayan nyo. Ket saan din nga agbaliw ti pangideng ko. No bilang, tasaan na pakasaran ti anak yo iti nabiita panahon ti anak mi, ipakulong ko. Anya? Papa, Jack kaya ti may balod. Sige. Pagsasaritaan tayo nga rodnoan niya tinasaya tama aramid. Saan ko kaya't nga ganak ti anak ko abalasang? Nalawag? Lilia, sigurado ka kadi iti dayto nga aramidan ta. Nagubing ta pa ilang agkasartan. Saan mo kadi akayat ti agpakasar? Tapno makapagbabae ka pa'y. Apay, ti ko nam, saan ko ammo ang malaksid kanyak? Kat adapay daduma asar-sarakam abapai. Saan nakas jay? Pagpanunutan tapay kumaan na sayaat. Dua pa'y lang nga bulang nga gamam mo ta. Kasanon, no saan tagayan makayat titong galmaysa? Anya? Abay, ti ko nam, itulog ko nga da mapasamak ka data, no saan kang ayayaten? Tinasayaat. Urayan tapay lang ang maipas ngay mo ti anak ta. Kat no saan latang agbaliw ti panagrik natay ti maysa kan maysa. Di saan tanto agpakasa. Awanan ti maaramidam. Nalpasan ti tulag dagiti dadakkel ta. Kat nalawag ti imbaga ni tatang ko. Saan na akayat ngagpas ngayak abalasang? Lilia. Kan nagayatan ta ngagpada ti napasamak. Isu nga awan rason adinak ikasar. Itatanalpasan ti panagkalaysayo. Dito'y kayon balay ng agnaed. Ket na danturnong yo, takay ti sumina, mabalintulat ta. Wen tatang, naibaga ni papam, apiliyo ka. Sapay lang umatagnakam kan, taddan ti asawam. Wen tatang, mala, ibati kayo pa nga ron dito ita da importante nga si kasuwag ka ili. Uwan tatang, agananad kayo. Magpatuloy ako. Lilia, anya ti aramidan ta. Kabarbaro akpay lang iti pagpapaayak. Ket nagliva kon iti maysa at Domingo. Si kalaang kadi aya, kat uray mo't siya. Raul, agasawatan. Manulaang nga nabulan kat ipas ngay kun daytoy anak ta. Sapay la ko matagbaliw kamutten. Sige. Padasag ti agbaliw. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta, Lilia. Kumusta na kityan nagtabalayan? Nasaya at dama tabalayan. Basol naman lang no apay akastoy ta. Imbis nga may nanagadal ta, sa bali tinararamid ta. Day tangarod ka tabalayan. Nas ka na marignatan no kasano trigat na tiyag pamilya. Ngawan na kasagana. Nang runa. Tinatalgad na trabaho. Sapay lang umangarod ta makaamiris da. Ngam naladawa na balayan.
At daditan, nas ka nasangun dati responsibilidad da. Husto ka balayan. Nang runa kat dandan ni naganak ni Lilia. Nasaya ang naknakamukamutan. Nang runa ta dan ubing anas ka na biyagamon, anak. Wan papa. Idi nakitak ti anak mi. Kasla dati nang sagid iti riknak. Ay, susaywanam ta asawam kan ti anak mo. Saan mo idabaybayan? Isudan ti paru a pamilyam. Wan papa. Ikarik nga urno sa kontibiyag ko. Nang runa ta da baby min. Ikarik. Ibatik mo't tigalad ko akinabara. Nasayaan no kasta. Uray nasapa ka nagbalin nga ma. May duma ka kadagiti duma. Agbalin ka kuma responsable iti pamilyam. Uwan papa. Katagyaman nak. Tadda kayo lata ka na yun amang bagbaga kanyak. Naita ti may sa pagrebengakas may sa naganak. Laglagi pa nga oray anya ti mapasamak. At daaklat tamang tarabay king ka, anak ko. Masansan magtandi panagawid mo iti rabi barok. Kung amin tatang, kanain kami nga ag-overtime iti trabaho. Taado ti araramidan mi. Ado dagiti ipapaaramid da. Isulayan ka ditiga po, marabrabyan ka? Wan tatang, awan matenti sa bali a papanak no kas pangarigan. Nasayat nga rod no kasta. Tasaan ko akayat a madamag ang nagsubli ka manan iti panagbabaim. Ha? Saan ko akayat a masaktan ti anak ko? Gapukan ka. Wan tatang, maasi ka kumamot iti anak mo. Ubing pa lang. Kat saan mo mat siguro akayat a dumakkel ni anak mo anag sina tinaganak na. Saan tatang? Napatag-unay kanyak ti anak ko. Saan kung tupulos ng itulok, tatang? Nagkarkarimag kanyak. Sapay la kumaa. Tadinan subyan ti aramid na idibarupay. Adakin ko na daytan no di pa'y laagnakam. Kanawin ka no matabagbagaan ni Abalayan. Rumbang lang, tapagrebengan na nga amaday ta. Ay, da kayon tumat ngamin. Di kayo nagpampanunutan, sakbay nga inaramid yu ti sana rumbang ako nang. Nalpasen, tatang. Napasama kan. At daditan? Wen, at daditan. Isu nga anusan nyo nga rod no anyaman tirigat apasaren nyo ita. Agyaman ka. Taad data dito'y balay iti dadakkel ko. Saan ko akayat amang ngagda ti panagapata? Anyaya ti parigot mo. Imbagak lang arudan kan ka, ngayon sardeng kon ti makitetek si Jay nakitan dito yung cellphone ko idi. Ipalawag mo man kanyak. No kasano ak amamati kan ka. Nang runata, namin adukan ang nagulbud kanyak. Dayta tirigat na ken ka. Tano agibaga kitag peso, ibagam nga agululbudak. No agulbudak met, agungat ka itigas taunay. Day tatirigat na ken ka. No agapata makisarita kay ti sabali a babae. Kasapulak lang iti pangibagaak iti sakit tinakam ko. Kan iti problema. Kasapulan na sabali a babae ti pangibagaam? Apay, jay problema ken ka? Nakita dak kadi a makichatchat when no text iti sabali a lalaki? Sabali, kada kayo a babae. Tauray saan nyo ang maibaga iti sabali a tao, kaya yung lata.
Ang amda kami ngay, kasapulan mi ti sa bali a tao, apang ibagaan ni ti problema mi. Salbagkit di ti kastarason mo. Diya ka mo no anya ti naglaon ta utek mo. Taapay akasta ti panagpampanunot mo. Babe, saan kayo pa kadingagsina kan ni bakit mo? Kasla kami matla nagsinan Manon na bulan, asan kami ngagkakaida. Nasayahan nga ron no kasta. Panang kunak. Ay ayatan kan unay. Di ka madanagan. Takanayon na kang agawid dito'y ayan mo. Kanayon kami matla ang agapa ni Lilian. Gapulang iti anak ko. Iso nga agaw awid aki jay. Agpaiso ka di day tangayang baga? Wen, babe. Makapauma pa kit di ti kanayon na panagapa mi. Ururayek lang nagsina kami. Talaga ngay ayaten nak, babe, sanya? Takayat mo na sinaan ni bakit mo tap na makapagdinlatan. At dan na kay danon kanyak akanayon kayo kano nga agapa. Apay? Wen tatang. Iso nga agsubli kami pay lang dito'y balay tayo. Kunakon ket. Mabainak kan ni Papa. Babae tiga po na? Wen, adaatap ko sinublian na ti aramid na idibaro. Ang amasa na bali, ada kanyak ti anak mi. Ket no saan nga agbalbaliw kan agnakam, dumteng to ti aldaw addi na makita ti anak na. Anak, amangan no sikamat yayan ti parigot. Tang, panagkunak ket saan? Amo ka sana ka nagkurang ken kuana kas asawa. Raul, Papa, anyat ar-aramidan nyo dito Babe, asino day na kasarsarita? babe? Sika, sino ka? Papa, Girlfriend nak ni Raul. Nakayo gayam ti papa ni Raul. Nice meeting you, uncle. Ha? Anya ti kahit asawa na iti Raul? Oy, babae. Amom ka di nga asawa na iti kakuy-kuyong mo ang lalaki? Amo, uncle. Imbaga kanya ko ni Raul. Or-uray na lang kanon nga isina ni bakit na. Niya. Papa, tinasaya at ijayton baling agsarita. Juan, agsarita tayo niya balay. Ngam kahit ko ang makasarita na ito'y a babae. Ha? Kat si ka babae. Ah, Siya kon ti mangibagaging ka, asan ka amang namnamang agsina da iti asawa na, tasan to Apollo sa mapasabag na ita. Saan ka amang dadali ti pamilya, tano saan, ipakulong ka. Raul, agsinatan. Amok nga isulaang dayta ti ururayom. Lilia, anya ka diti ibagbagam. Saan mo kumaako ng antikasta? Di mo ka di madlaw? Saan ako na marabyan nga agawid? Isabing ta na ito yan, Raul. Mabalin mo ang makita ti anak ta. No kayat mo. Ngam, saan kun akabailan ti makiden na ken ka? Lilian, pagsaritaan ta dito Agbabawi ako. Ay ayaten kayo iti anak ta. Imbaga akon kanitatang ti amin. Iso adito'y kami pailaang iti anak ta. Please, saan mo ko mga aramidan dito kanyak? Sige, ibagam noan niya ti kayat mong aramidak. Ta iso ti aramidak. Mapakawandak laang. Awanan ti rumbang aramidam. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Saan ang mabalinday ta? Agasawa ta Lilian. Kasan ti anak ta? Napanunot mo kumaday ta. Sakbay ngay naramid mo, dagiti nararamid mo. Iso nga ron ngagbababawi akon. Pangasim. Ikan na kumapa iti maudi agundaway. Naitid kon ti amin agundaway ang mabalin ko ang maitid ken ka, Raul. Iso nga awanan tinamnamaam asabali pa'y agundaway. babe,
Apay, saan mo mata nasusungpatan dagiti awag kan text ko? Oh, anya ka di aramidem diti opisina mi. Saan ka di nga imbagak amin kan ka text? Ngam kayat ko nga ibagam kanyak iti personal. Asaan ako na kayat? Mitch, amuta asaan tangay ayatan ti maysa ken maysa. Iso nga isardeng mo dayto yan. Ngam ayayatan ka, Raul. Ay ayatek ti pamilyak, Mitch. Napatagdaunay kanyak. Saan ko akabailan na mapukaw da kanyak? Kunak man no ti anak mo lang, tinapatagkan ka. Naamiris ko nga ay ayatek gayam unay ti asawak. Kat nagdakkel ti naaramid ko abasol kan ko na. Pasensya kan. Nung nausar ka, kan nairaman ka. Pasensya kan, Mitch. Awanan ko itibain. Kalpasan anagum umaanak kasta ti bagam kanyak. Talaga pasensyan, Mitch. Ngam, saan ka di agpada talaan? Timot lang ang kwartak tinapatagkan ka. Anya? Ti amon, sa anak-anak adlaw? Iso ala dingitak. Daytoy ko man ti maudi a panagpakitam kanyak. Papa, anya ka ti aramidag. Saan da ka kaya't akasaritan ni Lilian? Impatas ko kinasarita ng impatangken na asan nakakanon ngay ayatan. Saan na mabalin, Papa? Ay ayatek unay ti asawak. Kinasaritak pa ni abalayan. Ngam di na mainakban ti anak na. Papa, nagdakkal ti nagbasulak iti asawak. Iti pa lang nga pinagbagaan ka nga masan ka dimngag kanya. Kunak ngaywan ti pamilya, tay suda ti kapatgan na tao iti biyag mo. Nga man niya tinaramin mo. Pangaasiyo, Papa. Hmm. Kasarita yung manan ni Lilian. Ang mga nadumngag kada kayo. Pangaasiyo, Papa. Saan na siya ti pagdawata may ti asi. Mapan kay ti balayda. No naskan nga aguray kay ti manunga oras ken aldaw iti sango ti balayda. Aramidam. No kayat mo amay sublipay king ka ti pamilyam. Kasanon, no saan nalata kayat ti makisinublan kanyak, Papa? Saan ka amaawanan iti namnama? Mamatyak, nga dapay lang nabati a panagayat na keng ka. Aramidam amin nakabalam. Tapno may subli ti panagtalagnakin ka. Wen, Papa. Aramidak ti amin nga imbagayo. Surute kon ti amin na pamagbagayo. Agyaman ak. Tay ni kandak man yan iti may sa agundaway ang makasarita ka. Raul, aramidak lang daytoy para iti anak na. Saan ko akayat amakita ti anak ko adumakkel? Amakit-kita na nga agap-apat na. Aramidak amin akabailak. Tapno mapakawan naklaan. Ngam di na kayat asawen. Agaputa makisarsarita akken ka. Ket makisinubya na kun ken ka. Anya. Lilia. Pangasim ko nga. Napukaw ang namin pinsan ti panagtalag ko ken ka. Ket, diya ka mo. No maisublinto ti sigud a panagtalag ko ken ka, Raul. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa iti biyag. Kayat mo asawan, saan ka man na sumurot kada kami iti anak mo ang makimisa, kaleksto? At danas kan napapana kita. At akasin narakwa tao amang yuli kanya kiti dakdakal bayapirak. Wino kinabaknang. Kanas kan mat,
Nagtignay kami tapno masigurado asyak manen ti mailayon na mayor iti Elias San Marian. Anya pailat sa pulam. Agmay may salangarod ni Ella nga anak ta. Sa anak pa yan apnag, kaya't ko asyak ti kabagnangan iti daytoy nga ili. Nga awan makaartap kanyak, Sol. Anyat sir-sirbi day ta akinabaknag. No saan mo mat nga ammo ni Apo Diyos. Amok mata. Nagko na nga minasaan. Nagdakkel to paitit itad ko iti simbaan na donasyon. Saan nga umdas day ta apang ipakitam iti panagrukbabuan no panamatim iti Diyos. Nagatulakit din. Anyakit din na ya. Saan nanasken na sumrega kiti simbaan. Tinapatagkat mamati akiti Diyos. Anya? Oray sa dino, mabalin mo ti agkararag. Kanagaramid ka iti nasayat. Dayta ti kabatgan. Kalexto, nagdakkelan ti nagbalbaliwam. Nagbalin a Diyos mo ti pirak mo. Sos ka, pirakan kinabilag ita ti kasapulan. Ditakam ko, ti mangitag-ay kanyak. Diyak kamukin ka, Kalixto. Kensan mo pa yakayat? Bagnang ka, magatang mo ti amin na kayat mo. Makapan kay ti sad di naman na kayat mo apapadan. Anya pa'y lat sa pulam. Wan, hangam amok. Kadakkelan ti kinabaknang mo ket nagtaod iti dakes sa wagas. Ha? May saka kadagiti agdindinamag akkorap nga opisyal. Anya? Di nakman sermonan. Kanibagageng ka. Saan nga amin na sumbre kiti simbaan? Kat husto ti arabid na. Anya? Laglagi pam. Porsigido ti agdamang administrasyon amang kamat kadagiti opisyal akurap. Saan tayo man na nakadwa ni Papa Ama kay Mesa, Mama? Dayta tinagsubangan mitay. Sabalin na talaga ni Papa. Saan matakas dyan ni Papa Idi Idi rimang ayan, kinapadasan ng tinagtura iti ili. Nagbaliwan. Nabartek iti pirak kanturay ni Papam. Sige iha. Agawitan. May mag-orasyon, Madam Sol. Ella. Kastamat mon, iho. Nakimisa kamat gayam, Mon? Wen, talaga adyak maliwayan ti makimisa tunggal Domingo. Nasken nga ipaayan tayo matiapo iti may sangal daw para ken kuana. Husto ka, mon. Awan kas iti nasinaw ken nadalo sa kinatao, Madam. Husto ka, iho. Ta awan serbi na dagiti material abanag nga daken ka. No kawaw mo ti kararuam iti nasayat asarita manipod iti apo. Magustuak man dagitang ibagbagam, mon, iho. Agyaman dak, Madam. Kan kang runaan ti amin, agurnong ka iti kinabaknang mo iji langit. Tano sa dino ti ayan ti kinabaknang mo, at damat ijay tiriknam. Anya pa'y lang arot tinaramid yo, inidapyo kuman. Siyempre, orayan mi pa iti bilin nyo, Mayor. No kakastabanag, kat nga nyo na dagos, no iso timang dadaan iti diskarti tayo. Mayor, atong amin ti makay matang. Sinalbag. Sige, dukutan nyo da jay at tao kat ingkay tapok ti bagina ijay baybay, tapno pa kay ranudan dagitikan. Aray galad. Saan ko kaya? Ngat damang kun kontra kaya. Mayor. Hala, agtignay kayon. Wan, Mayor. Kasta pa niya ron. Bye. Bye. Ha? Saan nasyak ti kalkalabanon da? Tadakas ti pagbanagan da! Sa dino nga ta tinapanan ni Papam, ta saan ta pailaang anadanon dito'y balay. Talaga nga awanan, Mama. Nayo-awanan na namin pinsan ni Papa. Saan ko nga amunoan niya ti aramidak, iha.
Adon apan nakisarita ken kuana. Ang rason na latta ti rason na. Ti pagdanagak, kati ibo nga dagiti aramidan da. Anya pa iti sirserbi ti amin na rumwartong dagiti kinadakas ngayon nararamid dan. Napukawan tinamnamak ang mailing tigpay ni Papa. Ikararagan tayo langan, mama. Ikararag tayo iti apo, alawagan na kumati panunot ni Papa. Alawan iha, ket sapay la kuma. Tasaanan anasken ang maleksyon. Sakbay ang makaamiris ni Papa. Wan, mama. Ngam, kaduan mo't akasta ti pasamak, san aya? Maleksyon nga mo na ti tao, sakbay ang makaamiris kadagiti nagbasulan na. Daita ti kang runaan, anak. Ti panagbuteng ken nairot a pamati tayo iti apo. Taraonan tayo met ti bagi tayo iti na espirituan na taraon. Pudno day tananan. Ngam, adulat ta kadagiti makunaan nangangato. Ken baknang atat tao ti saan ang mamati iti Diyos. Nupay, saan metkit ni nga amin? Ay, anak. Ti pirak, wenno kinabak ng dati Diyos da. Ay, talaga akasta, anak ko. Mabartek da iti sanikwada ken takamda. Pudno day tananan. Ay, wun kayam. Ito'y agdengdeng kakiti damdamag iti istasyon ti radyo a number 1 dito'y lugar tayo. Naipadamag nga da kano na alaw dagiti mangalap abangkay. Anya? Wan, Ne, anya tinapasamak iti dayjay abangkay nanang. ada kano sugat iti barukong na. Maatap agapuan ang tibaala ti paltog. Anya? Kaya't nasawan, pinaltugan da. When no pinatay da pengay mo na, sa daimbel lang iti tao ti bangkay na. Kasta ti damag. Kat among ka din o asino dahil dya tao. Asino nanang? Ti kapitan na mapukpukaw. Anya? Ngamin, naipadamag asaan asimmang put na dya kapitan ti balayda. Nagranggas mo't dagiti nagaramid. Iso nga, iso ita ti kabaraan na damag iti radyo. Asino nga tati adda iti likodan day ta krimen? Kan, anya ti gapuna? Ay, saan ka no asigurado dagiti pulis? Kan atapin da nga adda pa ka inaigan ti politika. Anya? Kunak no saan ka man na sumangpet, Calixto. Papanag kumano sana kasumangpad. Anya ti amok. Tadandanin awan panawen mo kada kami. Amumatang ato ti pakakumikuma nang runa kat asidagan da eleksyon. Day talaka di tigapuna. Nay, anya kumapay? Amangan no adamutin extension ti pamilyam. Anya? San ka mo tasigo da kasto eh? Nasaysaya at pa'y idi gagangay laeng ti estado tayo iti biyag. Tanasaya at ti urnos tayo. Da, Agkukuyog tayo amapan makimisa tunggal Domingo. At da oras tayo nga agdadanggay. Idirimang ay tayon. Adun tinagbaliwang. mabalin ka di nagsermonad. Nabanugak kat kayat ko dagina na. Kanayon na kasta. Tunggal sumangpit ka. Bannog mo lahat ti bagbagam. Saan da ka pa yun ang makasango ang mga... Agsentimiento ka manan ako na. Dahita kat ti madiken ka, mading epekto ti kanayon mapanagbuy-buy at ti telenovela kan drama. Aglitan niya ka manan ako na. Para matlaan ken ka ti ibagbagak Calixto. Laglagi pam. Agpatingga ti panaglablabes. Adada ka sa damag ngayon kanyak ni mon, mama. Anya day jay? At kano bang kaya nasarakan dagiti mangalap? Tumtumpaw kano iti paypay. Anya? Wen, mama. Bangkay kano ti kapitan iti may sa barangay. Ama pukpukaw iti manon ngal daw. Ay, Diyos ko.
Kat sigun kano ka dagiti pulis. Napaltugan nga imo na. Sakbay nga na idapwak ti bangkay iti baybay. Wano mismo nga jayan tinang paltugan da kan kuana. Anya daytan na kinaranggas. Ah, mama. Amo nga tan ni papa, dagita mo paspasamak. Diyak lang mo, Imbaga kano nga min dagiti pulis. Ang mabalin a politika ti may sa arason. Anya? Hindi ba nyo matay ang announcer no sana sumardeng ngak-ngak-ngak, basti. Saan kwa kaya? Nga damang kong kontra kanya, kan mang dadal kanya. So ano nas kan napagulimakan aramidin nyo at dagos. Sinalbag da kita. Sana siyak, tikal kalabaran da. No saan da kaya ti may pada iti awanan bay na kapitan. Aguli magdalangan, basti. Sige, Mayor. Ramidin mi nga rotipilin nyo. Agtignay kayon? Saan ko kayat ang mabigatan day di tao? Mangnamnama kayo, Mayor. Bye. Bye. Talaga ka di anastrek anti sa iro ta ulom kaliksto. Sol, nabayag ka din itilikonak. Apay anaramid mo dagita kaliksto. Kaano pa'y nagbalin ka kriminal? Saan ko pulos ni namnama adumtang iti kastoy a kinadakas ti pagtungpalam? Wano magtang mo kaliksto? Saan ko apulos ni namnama? Sol, mabitlang! Sinulbaga. Payadak na dilaw ti asdeg ni Sola. Anak ti Diablo! Ela, iha. Naaramid ni papa dagito. Uwan, iha. Mismo anangig ko. Di ba nangibilin na kinibasti, right hand na. No kasta, nas ka na mabagbagaan ni papa. Kasarita man ni Papa, iha. Saan ko ang mapagsusuro ti panunot ko tinaduktalag? Aglablabasan ni Papa. Ay, jak mo't pulusin pagaro pa kastanti kinadakas ni papa, mama. Nayaw-awanan ni Papa. Iti husto adan na ti biyag, iha. Nabardag na iti takam kan pirak. Awanan, iha. Nagpalinan anak kadakdakas ti amam. Kasano pa'y ama atur ita dayta. Mama. Sana lakit di ama itarayan dayta nagbasulan na. Tano saan man na mabalot. Di nanto maitarayan ti panusa ti Diyos ken kuana. Kasano pa'y nga aturin tayo daytan, papa. Namaduktalan dati krimen ngay narami Diyo. Mabalod kayo. Ayan itan ti dayaw yo. Da kami ti kang runaan nga apektado, papa. Mapukaw ang mamimpinsan ti respeto da kada tayo. Saan tanto amamuan? Papa, awan palimod adi may butaktak. Nang runa kat kinatakas day ta palimod. Kang runaan na sana maturong ni Apo Diyos. Papa, isardang yu kumahan. Kat nasaysaya atay nga tano sumuko kayo langan. Aklonan nyo di ba sulyo? Saan? Saan ko nga ramitin dayta? Saan na kamaag? Kayat ko pa yan ti matay, ngam ti aminak ti basol ko. Papa. Panawan na. Kayat ko ti agmay-maysa. Apay akinid na mo ti pa nagkita ta. Nagdakkel ngamin ti parikot ko mon. Parikot ti pamilyami. Katyak amo, nanya ti aramidag. Anya ngamin day tayo. Naduktalan ni mama dagiti madingar aramidan ni papa. Anya? Tirigat na. Saan akayat ni papa ti sumuko? Di na aklunan dagiti basol na.
Anya ka di basol. Iso ti maatap nga da iti likudan dagiti napasamak a krimen iti kalabas. Anya? Isa kuyogan na kumamon. Mapantay ti radio station. Apay? Kayat ko akasarita ti announcer ti radyo, akayat ni Papa nga ipapatay. Anya? Pangaasim mon. Baring no saan pa'y anay patungpal da Douglas ti bilin ni Papa. Apay yan na aramid mo na ito eh. Sika mismo nga nako, tinagisoplong ka na kiti polis. Kay kayat mi pa'y makita da kayo nakabalod. Ngam ti may sa kayo na bangkay, Papa. Gusto ti anak mo, Calixto. Tamumi asaan ka sumarden nga agaramid ikita. Siyak ti mayor, mabigbigbig, mabalod. Saan ko maklon? Papa, ada pagpatingkaan ti amin. Pakawanan na kami. Ngam saan mi akayat nga ada may lumlum kayo ti gayong-gayong ti basol. Siya, saan ko akayat ti mabalod? Saan ko akayat ti Papa! Barukong ko. Anyat mapaspasamag kan Calixto. Diyos ka nga siyo! Tulungan da kami! Ipantayo kumain di ospital ni Papa! Sanon! Bayan daklatan! Amatay! Nagasat ka. Tanalasatam tipan na ka-stroke mo. Ken saan ka natay? Kaya ko pa yun nanatayak kumasol. Nalapit. Kastala ang tinapasamakin ka. Tapno maadaan ka pa iti gundahway nga agpabawi. Ngagkid daw iti pamakawan iti Diyos. Kadag iti nagpasulang tapno. Maikari ka iti pagarian. Nang nagdakla pa kay babain, tinaaramid ko. Nga pa ti sirsibig kita. Calixto, awan pa basulam. No saan ati bagim. Kansan lang nga sika. At dapay dagiti nangat nga to ita titakam na tinakabalod. Gapo iti panaglablabes ken panagkuniberda. Anya da ito'y anaramidak. Tulungam ti bagim. Ken agyaman ka ti manugot dagiti kabagyan ti biktima ang maareglo ti amin. Ken saan natuloy ti pinaaramid mo kada baste. Tanadagdagsin kumapay ti basol mo. Ket ti anak mo ti apektado launay, Calixto. Da kami. Taawanan rupa mi nga isarang mi kadagiti kailyan tayo. Saan ka man ang mabalod iti pagbaludan? Balod na kamet ti dipilid at tukaw. Panaglablabas, adda pagpatinggaan na. Anyaman ti status wenno kasasaad mo iti biyag. Baknang wenno nangatuman ti takam mo. No nagbasol ka, madusa ka. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa iti biyag. Anyat kinunam dante anak. Parikot mo ti asawam? Wan pa ba? Saan ko nga mo no, anya teramida? Apay. Anyat parikot mo kan kuan na? Kapay ti kanain ng iruruar na. Anya ka no ti rason? Nada ka no business da kadagiti kakayim na. Matlagayam. Anya nga iti parikot dita. Mabaybay ang nangarod dagiti anak may papa. Anya ti kayat mo asawan. Awan mo't parikot iti budget mi. Nga oray siyak lang ti manggad ko ma. Agsarita kayo Ambuyo mo't ti anak yo. No puraw ko na puraw. Isa kidawag ko maadakay ti makisaritakin ko ana. Bareng denggan na kayo. Sige, papa. Sige, padasek akasarita. Agyaman ak, papa. O sige, bye. Bye.
Ay, anya lakit din ni Melanie. Tadinan sa pailang na iwagsak, ti aramid na idibalasang pailang. Di na matalikudan, dagiti barkada na. Ket dadakkelan dagiti anak na. Nagpulong gayam tinalaing amanugang yo? At damat ket di rason na. Nasken ka di pa'y ngagtrabaho ka? Saan kayo matamakurkurangan ako nan? Amamudak matan, papa. San ko akayat nagpupok iti balay? Saan mo kano ang maakam ti pagrebengam kas ina iti pagtaengan nyo? Anya asan? May sagsaganak mo dagiti kasapulan da? Nang runay ti panagadal da? Apay, anya ayat ti pakakumikumam. Adda binukal mo grupo kadagiti barkadak, papa. Kat adda lukatan mi a negosyo. Anya? Online selling kadagiti beauty products. Ket? Kastamatan kadagiti garments no ladies wear kan jewelries. Sana dakas, nulakit di tawan parikot. Wano makadadal iti linang inyo iti pagtaengan nyo. Saan, papa? Makatulong ak pagit di akin ni Dante. Kan maysa, kayat ko nga damot bukod ko a kwarta. Nga awan makibibiyang no nyaman ti paghigasto sa kiti kwartak. Anya? Diyak kayat ti mao-audit. No sa dino tinapanan ti iyawat da kanyang akwarta. Iso adi da kumalapdan, papa. Agsarita kayo karon nga gasawa. Sana dahi tatipuon ti ririyo. Sige, pumasyarak to iti balayo. Sige, papa. Tani agur-uray ang dagiti gagayim ko iti nagtutulagan mi a lugar. Sige. Bye. Bye, papa. Anya mo tanda di ang lalaki? Nagipulong kan ni papa? Di mo pa naibos ti kargata platom nga nagsardang ka mata namangan. Napsog ako. Kas lagdardaras ka. Ado tinaskan nga kamakam ko nga pa si opisina. Sa masapo na masapa ka rumar. Pun gayam, ay bamon da yon kun lilibet, mamikat da. Ay naimas pala turog da. Amangan numaladaw da manan, ije klase da. Uray, tanalpas ka matan anangan. Sikan timang ring kadakwada Siyak pa'y lang ti baunam. Amom lang nga rodan ngagdardarasak. Day tala trabaho ti amom. Mapanuriingan idan Nay, saan na nang italtalag? Makapasuron. Day ti saan ko nakayat. Trabaho lang nga rod aminan. Sapay awan bukol ko akwarta. Ay, saan na mabalin? Hoy, Lilibet! Nagbayag kan nga grubrubwat aya, maladaw tan. Umuna kalatan na. No isuti ko nam, di umuna ak nga rudan. Makamu ka. Nakararjud ka. Pusipos ka la pusipos di tasangot ti sarming. Umuna kalatan no saan ka makaururay. Makaamuak iti pagbagik. Maladaw tamanan. Iso ang makaamu ka man langan iti biyag mo. Apay nga din nakrining itay. Uy, agpada talang nga naladaw ang nakariingan niya. Kasanomat ngamin, dahi tala gamester aramidam. Si Kangay, mapuypuyatang ka makichat-chat. At dansa nga minin boyfriend mo, agad-adal ka pailaan. Bibiyang mo. Di ta ka man langan. Makaamu ka, numaladaw ka iti klase. Numaladawak o di sana ko na sumrek. Ganon lang yun. Papa, mabisina kon. Awan mat naluto amakan. Uray siyak papa. Ayan ngamin ni mama. San ko nga mo? Anya matan. Makapabad trip. Mabit lang Supaya. tawagak. Mapanak man lang ni Jack Kwartok. Makamu kayo ditan. Uray siyak. Talaga ang makapabad trip. Napanan nga min dahi a babae. Maliwayan ng tirumbang aramidin na dito balay.
Hello? Sa dino kaditayan mo, rabiin. Awan pa'y naluto apang rabi. Mabisinunay da Jun kandilibet. Patigtumot namin dagiti barkadam. Apay, adda problema dita? Awi simon ada kita anak mo rumor kayo amangan. Anyat sirbita kwartam. Ayan mo aya. Kadwak na kiti kagayim ko. Kat no rabiin. Wow, namok mo tarabein. Ngam napatag mo ti pagsasaritaan mi. May panggap dito iti business sa pagkakaduaan mi apang wartaan. Agawid kan ko na. Ay, di nakman dagdagan. Agawid ak tulat ta, inton malpas mi dagiti pagsasaritaan mi. Napatag unay. O sige, bye. Ay, makababad trip. Mapawilan nak, ay nga tati ko na di alalaki. Ay, pulos! Saan nak ang mapawilan? Yakon magustuhan dagiti nga raramidam. Imbis ko mga dakad iti balay ang mga asikaso iti kasapulan dagiti anak ta. Mabaybay amon nida. Taan niya ay ti pakaproblemam ka dagiti anak ta ha, Dante. Dadakkel dan, amudan ter aramidan da. Isardeng mo dayta kung kuna mabisnis. Amo kapambar mo lang dayta. Tapno at darason mo ang makapagkukuyog kayo kadagiti kakayim mo. Taan niya't kayat mo. Ipupuknak dito balay. Tungpalan na! Mawatan na ko, mamat. Kayat ko timadan iti bukod ko a kwarta. Ngam mabaybay am dagiti pagrabengam kas asawa kanina. Anya? Natangkan ti ulom. Ay, no saan nak amawatan, awan mabalin ko. Ngam saan nak amapawilan. Awan tidakas nga aramidaw. Ne? Ada kayo matgaya mo, mama. Ay, siyak tirumbag amang ibagay ti daytakan ka. Apay ng itakalaang rabiin. Kalkalpas ti pa nag-test mi itay malam. Iso anapan kami mo't nag-relax kadagiti barkadak. Aguray ka. Nakainom ka? Basit lang, mama. Pamagusto lang. Sige, mama. Sumurik ako niti silid ko. Mabitlaang. Santa pa analpas na nagsarita. Makaturturog akon, mama. Sige. Mabit. Na, pinanawon naklatan. Na, nagbali na bastos ni Lilibet. Bigat tula nga. Makita na. Ay, di ako magustuhan na gito eh. Nagbali na bastos na kita anak ko. Makita mo itati bunga dagiti aramid mo. Nabaybay amon dagiti anak mo. Aging gay taawan dapay. Imbes ko mapabasulan na, kanya nga tanong, tignay ka na mapanmang sapul ka na kwala. Nabanugak. Awagam dagiti barkada. Dagiti anak mo. Ibaw ka kita yun. Ngam santa ka sungsung-batan. Dahito iti may bagaking ka ha. No dakas. Wino adadakas sa mapasamak kadagiti anak ta. Sikat yakin basol. Kunak lang nga roden. Ngayon bis apabasulan na, agtignay ta namang biro kadakwada. Sakbay nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Anya, kasta ti mapaspasamak kada kayo? Wen lolo. Wen, lolo. Kanayon da pa'y nga agapa. Makapabad trip iti balay. Sige, takasaritak nga rod da mamaken papayo. Wen man lolo? Saan ko pa yun ang maipasnik ti agadan? Pudno day ta, lolo. Makapasadot. Ay, saan na, apo? Saan nyo abay-bayan ti panagadal yo? Wen, bayan nyo. Takasaritak man da mamaken papayo. Wen lolo, nukas diya ka na yun. Agsardengak langan nga agadan. Saan lang nga si Kamano? Uray siya. Pangasiyo, saan yung aramidan dayta? Promise, kasaritak da papa ken mamayo. Nilaunay mamayo. Thank you, lolo. Diyak lang ko man nagtagtagari. Ngam ti amom. Diyak maamuan, nagiti mapaspasama kadagiti anak mo?
Siya ka di mo ti pabasulan nyo? Saan ka papabasulan, Melanie? Ingam kuma. Dagiti anak mo ati asikasuan. Ngam ti makiin na do ka kini Dante iti masapulan. Kaya't ko laang matimaadan iti buko da kwarta. Ngam, anyat kasukat na dayta. Kwa. Iso asakbay ang mamimpinsa na maladaw ti amin. Agbalaw ka kuman, Melanie. Tanya nga ti kayat yung aramidak. Saan na nanasken na sung batak dayta asaludsod mo? Amumon, no anyat irumbang nga aramidam. Ay, unay lakit ti kinawara ti kwarto dagito nga agkapsatan. Anya dagitoy? Apay dagitoy? Mama! Oh! Ah. Itaman pa yan na panunot mo timang dalos iti kwartok? Udto data, mama. Agure ka. Anya ti kayat asawan da itoy, ha? Melanie! Adak dito yung kwarto ni John. Umay ka dito, Dante. Darasab! O, apay. Ano ti problema ya? Kita, among ka din anya da ito yung igamak? Nakitak da gito, kadagiti nakadalusan nga arwatan ni John John. Ni, kasla drugs data. Di ta kayon! Ha? Itay pa'y amadmad daw ko agpupupo ka dito yung kwartom. Muto na talilibet. Ito'y mo kanyak na kutsilyo. San mo nga gawan da ito'y mama? Kaya't kunti matay. Anya, sana nako pa nga asim. Saan ka magpakamatay? Anya ka din ayati mapaspasamak kan ka. Awanan ti ser-serbiti biyag ko. Napukaw kunti kakaiso na mangipatpatag kanya. Tinalikudan na kun ni Kirby. Di kaksaoy ti kasta. Anda akmot. Saan tagapatpatgan? Ay, di kaksaoy ti kasta anak. Saan lilibis? Pakawanan na ko malaangan anak ko. Amok anak kurangak. Paligusan da amang litom ka dagiti nagkurangak. Ay, kasta una, di pa nagtimbayo. Anya, hati kahit asawon da ito eh. Hello? Ayan ni Dante. Dapay lang iti trabaho na. Apay ka di papa. Anyat masapol yung iti asawak. Nasarakanan dagiti pulis ni Junjun. Anya? Ay, agyaman ako unay. Sa dino ti ayan ti anak ko. Adda diti ospital. Nasarakan dagiti pulis nga adu ti sugat na. Aging gayta, awan pay laeng puod na. Anya? Anya ti kunayo, mama, papa, iban niyo iti rehab ni Manong. Masapol na mapaagasan ni Manong mo. Gapoy ti panag-aramat na iti may pari da droga. Sapay ko ma. Tamaawatam na ito yung araming din may anak ko. Amok apat-pat gandak, mama. Pakawanan na ko ma. No saan ka kumaabibaybayan? Saan kumaakasto iti nagtungpalam? Di mon pabasolon ti bagim. Tinapatag kita, mapaagasan ni Jun. Kumusta nga tanit yun nga anak ko? Mailiw akong kankwana. Basol ko ti amin. Saan ko maanadadal ti biyak dagiti anak ko? No di ka po kanyak. Naimbagta muna ko na dang kanililipis. Ngam agtal nan tulag tinakam ko. Inton makita ko na nasaya at ipagtungpalan dagiti anak ko. Aklo na ka nagbitotak. Nakulaapan ti panunod ko. Napura rakiti silang ti pirak. Kat nalipatak nga dagayam pakasapulan kanyak dagiti anak ko. Kasapulan dati pamatag. Kat dayta ti kang runan a responsibilidad ko kas ina. Wano silaw ti pagtaangan.
Papa, Mama, naimbaga na kon. Anak, mailiw kami unayin kan ka. Kaya't kang arakupan itinairot. Oh, Mama. Namariknam no kasano, ti pa nang ipatid ko kan ka, anak ko. Amo mi ana imbagan kan. Isu nga umay da kan yawid. Uwan gayam. Kumusta ni Lilibet? Awan pagdanaga medyo kapsat mo. Kaya't na kumamot ti sumurot, ngam ada nga min klase na. Sayang. Dandani ako mamot na nagturpos. Sana na day tati panunodam. San pa'y analadaw. Adu pa'y tigundaway mo anak ko. Papa, Mama, ikarik, agbalbaliw akon. Oray siyak. Agbaliwak mat. Saan kayon abaybayan ka ni Lilibet? Gaputa kayat ko ang makalpas kayo iti panagadalyo. Gat pakaragsak la unay, ti pa nakakita kiti nasayaat ang masakbayan nyo. No maminsan, adu dagiti malipatan tayo gapo iti panagkalikagom tayo iti namateryalan a banag nang runa iti kwarta. Malipatan tayo dagiti kang runaan a responsibilidad tayo. Malipatan tayo asaan lang a kwarta ti kapatgan iti biag ti tao. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Gasa iti biag. Nagkasa nga panunutan. Nagpas nga'y. Pimusay ti anak ta. Ngem sana naman wasino ti nakasikugking kwan. Ay, wan nga rod lakay. Pulos ngawan nasasaunan wasino ti ama timpas ngay na. Oray ni Vanessa akabsat na. Di naman lang na ibagbagamot iti kabsat na. Huwag nga rod. Mawatan kumamad kat kuma. Anya nga rod no iso tigasat na kin linoko dalaan. Ay, saan ko nga mo, no apayakas jay, tigasat ti anak na. Kat nasingpat-pat day di hunilya. Punot ako na gamala anya nga rod. Awatin tayon tinagbali nagasat na. Kat anya nga rod, ni Vanessa akabsat na dati kaslapan nakain na, di anak na. Wen, ket ay masyanak matking kwan ha bakit. Ti may sa pampanunutik manin. Ibagbaga na nga anak na. Nang ro nakadagiti saan na makaambo nga anak na di kabsat na. Haya sino pa'y nga rod itati agaram ngay kan kwa na. Ibaga na latta kumaate pudno ta iso. Hangam sa bagay may at makiti day ta. Makita no talaga na pudno kan kwa na ti lalaki nga agaram. No maaklon na ti kasasaan na nga oray parbulaan. Nagsapa kamot nga na nagriing baby. Alala, maturog ka pa'y kuma. Ta isimpak pa'y dagiti alika magkasumrik iti trabaho, okay? Ala, nan-ano kan? Tasangit ka mo, tasangit. Ay, amangan no mabisin ni baby. Aguray ka man, taala, tigatas na. Bagbanggag ko ti sangit ni baby. Nagsapa man na nakareay. So, arim warak mo ay ti kwarto mi kang tatang mo. Iso nga rod na nang, mabisin sa. Iso nga inikakitigatas na. Nikat nagsardeng matan. Ala, ihitad mon kanyak ta siyak lang ti mangkita tagrubwat ka. Ta mga do isupay ti pakaladaw am. Sige man nga rod na nang. Di bale ta makaturturog sa manan. Mabisin sa laeng. Ay, piman mo't na ito'y nga apo ko kaya. Saan man la nakaraman iti gatas manipod iti inana. Iso nga rod nanang. San man na dahil tati panunutan tayo itanang. Insimpa kong tindayon na apang ipaiddaan nyo kan ni baby.
Uy, friend! Nagdakkel matay tayo bags mon? Saan kan mo tinamat madurog? Madlaw ay dakkel? Katwan. Kaslapay kat bimakit talangamon. Kat agpada talang at 21 titawan na. Ay, grabe kamot, girl. Bimakit na talaga? Saan mat akas taunay? Ngam, syempre, madlaw tinagbaliwan tilangam. Kaputa, kasla ka na yun ka anapuyat. Kasano, kat kanayo nak ngamin ang mapuyat kada gito'y napalabas nga aldaw. Nang runa ta, manupay laang abulan, ti kaanak ka. Kasi mo ti kaanakam niya. Imbag taadda ka kan dagiti dadakkel mo. Wen nga rod, Chris. Nasakit man nga aklunan ti panakapungkaw ni Manang. Ang nangibati mo't iti pakalaglagi panmikan ko na. Saan nyo ka di anaamuan no asino ti amana? San nga rod, friend? Ta, awan mo't na ipagbaga ni Manang, ididamdamagan dagiti dadakkel ko. Anak, ado ti trabaho mi nanang mo ijay taltalon no Sabado. So asikapay lang ti mga awer ken Junel. Ay, kasjay ka di, tatang. Adda ko maauting mi ngam agpakada aklaangan iti boss mi asana ka makasurot. Ay, pasensya ka na anak ko at ado ti ba nagasan mo amaramid. Nga po iti kaanakam. Nga mawan mo't sabali anam namaan no di si kalaang. Maawatak, tatang. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Iso aginatang kon ti agas ngin reseta ti doktor yun. San mo pa'y kumaginatang? Mayat pa'y lang matiriknak. Ang mga nawan ti mabati di ta sweldo manak ka. Sana mabalin, tatang. Taamangan no kumaro tamarikrik na yun, nuliwayan nyo at umarandag iti agas yo. Si kangaminan ti kumatgatang iti gatas kan kasapulan ti kanakam. Sa may nayon pa'y ti agas ko. Di pa'y ka nagdagsanan na bagbaklaya manak ko. Tang, tinapatag. Agpada kayo anasalun at kan ni baby. Awan serbi na nga daag pa'y sumaurnong ko ngam agsakit kayo met. Ay, masyanak launay king anak ko. Nya ngay. Awan mo't maramidan mita na kurapay tayo laang. Nahin paglaangan, taman nakaawat mo, kung nasingpot ti anak talakay. Ngun nga rod. Naisakripisyon ti masakbayan na gapoy ti kaanakan na. Ken kadata, adadakkel na. Iswami na yun. Sa anak mo't unay na makatrabaho ijay talon. Ay, alakot agan anos na pailaang Kan agan anos mo't Naimbag tulaangan no naan anay ti panagimbag mo. Uray kaya't na mo't tagpalpaliwa piman kanagina na ayawanan na. Awan mabalin taan niya nga road. Kasyay mo tinagbanagan dahi di kapsat na. Ay, nga rod man. Ti pagdandanagak lang. Kasano no awan nagaram kan ko anan. Ay, masapon mo't angad na kumabukod na a pamilya. Ay, husto ka. Agpadatan, anataangan. Kasanun tulangin tibiyag na no awantan. Adamot kit di ati kaanakan na. Ngay isuntun ati agbalin asanggir na no kas pangarigan. Kayat mo asawan, saan ka makaumay no Sabado iji outing tayo, friend? When friend, ala pasensya kan ta sa anak ama kaumay, Uy, excited akpay mo't amapan. Takunada nga adda ka no aga po iti daduma a branch. Ang mga no, ma'am-amutan ti Prince Charming ta. Sika talaga. Kunaklakit din numaragsakan ka akadwadak. Hangim, lalaki mo't gayam tigagaram ijay. Karaman na mo tin aday jay, friend. Amangan ngay no, aday jay agpay so ti makatakunay-nay ko. Ay na, imbagpay ken ka.
Taada panawin mo amang panunot iti kastabanag. Angam siya, ti kaanakak ken dadakkel ko ti priority ita. Nagrigat mo't ngamin ti kasasaad mo. Awanon ti dumam ka dagiti nasapa, nagbalin a single mom. Ay, kasta talaga, friend. Imbag taada dagiti dadakkel ko. Angam nataengan damutin. Kat saan ko maanasken a marigrigatan da ita. Tang, kasla naunag ti panagangas yo. Kasla langayo ti kanayon anaban no. Saan ko man nga mo, anak? Abangan no, jay, pan nakabanog ko, di naggapas kami. Ala, saan yung mutlaang ka di aliw-liwayan na tumaran ti agas yo? Saan mo't? Gagangay na lang siguro at lumakay mo da town. Nanang, ipanyo ipa-check up ni tatang inton bigat. Ay, nasanan. Isupay agastos mo. Ag tumaraklatan iti agas kan uminumak iti ado. Ay, iso ko mati ibagak. Tamadan aga nakbut lang, iti panaguyuyok ni tatang mo, Ay, anak ko. Numapan kami, awan mo't mga awil ken ni Jonel. Saan yun apakadanagan nanang? Tadakkel ken makaawat mo tin iti sao ni Jonel. Isurot ko lang nga ni opisina mi. Sa nabali, ta italaang mo't ngal daw. Ken saan mo't ana alikuteg. Ay, saan nga taan nakababa ay na di opisina yaw. Ang maganda isuntukit di mo ti pakaungong tam. Nasingpet ti boss mi, nanang. Sigurado ang maawatan dati kasasahad ko. Tinapatag, maipa-check up yun ni tatang. Sa dino tayan di apa, bakag. Ada, ayan dagiti tarakan tayo akal day. Ay, kay ayo na launa ya bambantayan dagiti kaldeng. Uwan. Kat kayat na, isupay ti mangyapo na no mabalbalin. Nasingpot nga ubing tapo ko ta. Ay, punot ako na. Kansan lang nga nasingpot, bakit? Di mo mabigbeg ay makita ya. Karpro pa kitubingak, nataer. Imala kanyak alulo na imbaglangan ta sana mapanuinuyan, no at Davidot na niya. Gay taman imala na kang Ay, siyempre apo ko kya. Nadungo ni Vanessa ng istrikta laang kan ko ana. No agbidot ni Jonel, anawaan na kan ungtan na. Narigat mo't ngamin. No amo lang aroden amadi kat panuinuyam. Kita man ni Kirby nga po ko na di tabangir. Kunamkat dagiti daduma. Amo dalang aroden abidot jar aramidon ti ubing, katawaan da pailaan. Ay, isupay dumaklapilyo ti ubing no kasjay. Ala, saan adakas ti panagbaot iti ubing? No lakit di panangisuro, kan mapili mo't ti pangbautan iti pasot ti bagina. Hello, Christy. Hello, Vanessa. Glenn? Wen, sak na ron. Imbag man ta simbangpat kan. Itay pailaang agreklamo ni Vanessa, mangururay kan ka. Pasensya kayon. Naimasan mat nga mintay kasinsin ko ang nilobi minti nakisarsarita. Ay, wen gaya. Pasarabo ka ta kayo. Ay na, agyaman kami Glenn. Saan mo't akasapulan ko man? Oh, Vanessa, di ka matagtagari. Nakiktot kan samat ang nakakita kanya. Mingmingan dakmatlatan. Diyak nga min ninamnama asi kagayam ti kasinarak mi. Sipod napan kayo iti Australia. Italaing agbakasyon ka. Saan nga min akayat nga ibagakin ka ni Glenn? Isuasaan ko pailang nga imbaga. Tama nga no saan mo akayat ti makisinara.
At daki na sinarak day tigayim na kunambag hay. Ay, wan ka no. Kuna na mabiit lang. Lalaki nga ta. Ay, amok pa yan. Ay, di kad kumaagar iti anak ta. Tapno makiasawan no kayat nalagid day. Ay na, kaslaya abog mura unay mo ti anak mo ang makiasawan. Kanya nga rod, saan nga mo ubing? Ay, inuuan niya nga ron matigasat na di so. Ken, kasla maamak sa mo ta makinobyo si ka. Takas ti bagas ti sa una, hindi kinasaritak. May papaniti day ta abanag. Adan sa amot phobia, uno pa nagbutang nan, gapo iti napasamak iti day di kapsak na. Ay, sa bagay, mabalin na kasta. Ken kunara kanyak, ipamay sana lang ti amin a panawin na ken ni Jonel akaanakan na. At total, bali anak na mutin. Isupay kit din ate amo ti tao, ken amo ni Jonel. Agyamanak, tayo manugot ka makipagkita kanyak. Saan tangaminan ang nakapagsarita idiin tulod ka? Takas lamat nga minagap apura ka. Wen, taur-urayan dak ngamin iti anak ko. Iso ka diti anak ni manang mo? Naistorya ngamin kanyak ni Kristikat. Wen, iso, imbilang kun nga anak ko. Iso ti amo dagiti sana makaamamo kanyak, nga agpapan ka dagiti agaram kanyak. Kasta ka di. Nagasat nga radyo ubing tan nasingpet ka. Pagkunam ko ma. Talaga mat na nasingpet ka. Manipod pa ilang idi. Kastamat tan dagiti dadakkel mo. Wen gayam, kumustan da angkel kan anti? Si ti apo, nakarad ka damot latta. Sumarong karak tuman iya balayo. Ken pambarak mo tan amang kita iya ubing. Sika angam di mo ko mamasasauken ko na no asino at talaga ti mami na. Okay. Promise. Don't worry. Amom, uray pa'y bilang anak mo kas pangarigan iti kinabalasang awan anyaman na kanyak. Anya ti kayat mo asawen? Uray asino ka pa'y. Ayatan kalata. Anya? Friend, kaslamadlaw ko akanawin nakamutan asuko na ni Glenn diti opisina. Ay, mababainak nga ruden, friend. Ang awan maaramida ko no addan dita sango ti opisina. Ang mga no agar-aramanan kan ka, sa bagay, awan matdakas na. Kunada nga rod, love is sweeter the second time around. Anyamot day tang ibagbagam. Amumet, saan ko pa'y laang amasango dagita ita? Ay, saan ta pa'y makapaspasyaran adudo ata? Gaputa adu ti pa ka kumikumak. Ay na, friend, agar-aram pa'y laang ti kunak. Sana mo't akait asawan, nga no agaram kat agasawa kayo matan. Uray pa'y, friend. Kasano no awisan nak nga ag-date kami, when no agpasyar. Anya nga iti bagak. Ay, saan ko man lang nga maikan iti oras? Natiliw ka mo't lang iti bukod mo abibig. Agpay sungarod nga agar-aram kan ka. Owen, friend, ang imbagak nga awanan day ta iti panunod ko. Gapuken ni Jonel nga anak ko. Imbaga, kasan ta alapdan no mapanunot na ti makirelasyon win no makiasawa. Imbagak pa'y aday ta ti kalkali kaguman ta kuma. Kahit anyamot ti kunana. Kayat na. Ngam ni Junel di pampanunutan na. Kasano kanon, no sana kaya ti pakirelasyonan na akadwadan to ni Junel. Anya. San na kanwa kaya tamaya dayo ti ubing kingkwana. Kang runaan na,
Saan na akayat aninto Junel ti sanda pagkinaawatan no bilang? Taan niya kumatirason, adi kayat ti lalaki. Aka siyempre, tiya muna nga rod kat anak ni Vanessa iti kinabalasang. Kaya siyempre, kayat na amadaan da iti bukod nga anak. Oh. No kasta ti lalaki, saan nga rod anapudno nga gayat? Ngam, kunak kwa na. Ibaga na ti pudno kini Glenn nga anak day di manang na. Asa na pudno nga anak na iti kinabalasang. Ni Apay, saan na nga taaya nga imbaga ni Glenn? Wen Glenn, aklo na konti panagayat mo. Agyaman nang. Sakti karagsakan a lalaki ita. Ay ayatan ka unay, Vanessa. Ay ayatan ka mo, Glenn. Ang kasanugayam, di mo't agsubli ka pa iji Australia ako nam? Pudno dayta. Agsubliak, tapno simpak dagiti obligasyon na napanawak ijay. Kaya't nasawan, ag long distance relation ta. Saan? Apaman amalpas ko dagiti kasapulan nga ilepas ko. Agsubliak adagos. Iso adi ka madanagan. Nasayat nga rod no kasta. Kasla tsak kayatan ti maya dayuken ka. Uray siyak, Vanessa. Nakasarita ko ni Mama. Siya kon ti mangimaton kadagiti negosyo mi dito eh. Iso at tituya kon nga agnaad. Agpaiso? Uwen. Takayat ko. Kanayon kayo ang makaden na kini Jonel. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.